tinga bayire tinga ene enya Asem keto akura na ukukodrufo wo santo biem SOMPA Asem Mpe Nipa no ene yatena sei kumani apon asan asifom biem o ene anwumere hey wosoro ni asase ntaidi wosoro eni asase ntaidi na meka cho na anwumere se wotwe na ni ammo na anwumere ya abotokura ede bebo na meka cho se ene dwumadie we no eye holiday edition ano so be ye dene efisa SOMPA Asem Mpe Nipa no ye nipa ho dwuma na ye no ye zada go holiday bi aza o dabi ensem oguye so no edo so papa enya Asem keto akra asofra ye akuma kwata na bi se aka fanta from brema no hey agrone form SOMPA Asem Mpe Nipa no efiri no so ekoni no ndu so no adaje nipo so eno tino mame ka cho se enepo bobo pate bri juma di obati omoro asam wanka odifo pokwa David watia ne nachi ene kakra ohne yire mame yeboa akua esuama bronya waya abrewati abati ne ka ewo juma di we so bama usu kankan ene obati ne ka na chief executive producer ena nwumere wachise dwumadie na yenya bi ede ebrewo koba jase semprimu bema na banso ni de hye kwaku yeboa eka producers no sa ena aduana banana ya mensa abrampa otafrija na abrantia Kevin bi aba ha abrantia Kevin bi oya akwala pa ohwese le ositie no a emre pesemu no se de dwumadie no etie no wabeka ho na wono de eme nwanwa se Kevin Brofudin no de baaye ye behwe ni twidi bi wo ha ni abobon firi se dwumadie wi no twi kasa twidi bi brawate Kevin anye wo ho abrofo sem sa wakobro ni krompen okay na ye kwakwa yanim no otafrija na na mensa abrapo no chichi fidie mfuruma e de ma Asem Mpe Nipa dwumadie no na nyoma etumi ekonkan na uko MC awa yima ena nwumere wache ho aboso na eho na ataso aya adwuma saata no so de Kevin eno tini e Kevin Square ewo Asem Mpe Nipa edwumadie so aye no mu aya adwuma na Rashford SOMPA adidie no and the birthday no so so wo frusani ani birthday no wodini ye kwame nkoma birthday wodini ye enya Asem keto se the wo si footsteps ni sane no si agisika wo so a abudu adi nyankopo abrante we na onfana dwuma ni agro kra ka kire obi omunyina eka ho school fees omunyina ebo SOMPA Asem Mpe Nipa chidom emanyoma ekonkan makanti o se SOMPA Asem Mpe Nipa no si eka Asem Mpe Nipa aha ene recopy no bebia e wo bia yi photocopy chese se wan fa recopy na se okofa photocopy anse ne ye wa we ne SOMPA Asem Mpe Nipa na adwuada asembesi na esedie efi ha besi ahuru so dwuada no enya Asem ketwa na sa dwuada nkomo no me de bebrel emu ose emu ode na emu akono papa kovro bofo mpa ba ma so ketwa me yipebre na asa aboaji foso ni ti foso me na meti atwam nam dia Asem Mpe Nipa ekọ bose asase so na me kancho se efri enwa ebesi nne no na enwa nwumre teya ya tie se abrantie moro ohwe TV ewrade nyankopon ewi asensem dozo moro wanya ohwe TV SOMPA TV no na omo kyerɛkyerɛ se aha ne edoko ye no se ohun TV ni bi da saa gbegafo wi na aboa ma ne nyame ya dum afiri dwade kɔ no moro betwi ne ka kama ama ni nyina ahu bi yen ka se nyame ni ho yen ka se nyame ni ho nanso so no papa wo team moro ani no wo bonyame din kese pa watenani kama ama moro ene otumhwe television na enkoma afiri mu eba ne se papa wo team moro ani no asem a waka kye SOMPA Asem Mpe Nipa se wiase ahokyere yade enso eya na wo bia owo ahokyere ohaw dafuna mu bia no wo fa na asem beda SOMPA Asem Mpe Nipa efiri dwade kɔ no we ya asem bi emu ode kwa na yenhwe kwa ye befa so
na dientia ode ebaye no obema ne ho atono saa kwa no so na nasum atumi adwe no na asumdu a Asem Mpe Nipa ye hwehwe no ye nyina ye nsa beka nti dadwoada obi a wo how kase bia no ye papa o team urani o kaseti ano na wono a esai ete nani no asem a waka no se ne number no de sefata o se de ma no na otimi hwehwe na kira kwan na o how bia da no so bia no na watumi asa ne yade ama enwoma akonkai papa eno na yeka ho asem no no okay endinti efri dadwada kode obi a wo how amane akoye hunhum asem na wo tene ho a entie no yade akoye kodandada no so no sana papa wo sa muru bi ade no wo ka ede kire adasa eduru ba bi no no se da bi onya sa ade no na yene no wakasa efri se omafo dodo no na sunkonua nam SOMPA Asem Mpe Nipa no so no ye behwe wo mu nyina asem a efiri mu aba eno no omna samwa bibia boko nyakopa domofosho bibia boko okay ye bedai papa na si ono de yini firi mu a wa se kateche no ye ntimi nya ne den boda se me ankasa mbawi ase no wa ya nwa wade o me hu ani a sebe mpredwasa ene na obi busam se ye gitum se mo oba no na mso ye ne ye fidie so no sebidenti e bodua enkan no ye de ne kuretrodo na ye adwuma ebra moro baaye no na o kasara de ma reho ne se ebra wo kasa no na odi na no kose na no ko bo mic so in fact me reho yi na ye de kan yi emfoni ni bia before ne after no I think say ni pe bebre ho na enoma bi ene nkan ya ye enoma bi a ekofa sa na ye ne de ye nim de nyankopon fa papa so amana na emum de tie ne na wo kase mi se papa no ene kure ye papa ni program ya ye wutie pa oh yes de ebeka na no eno na wo hwe so ene ya kasa se sa case wo mfa mreme eti ye besre ene na wo hwe so se sa case ya mo kan mo mfa mrem te se se o hwe nra de ekura wo frɛ yo se abrante ajawusu no duma na afo man protein sanity se wan hwe no wan sete akola no a obeje kania obeje ne kan ne na ade no sa enu ti ne ye kanfo ama obi ase obi amfa na ni nkyere ba bia ka enumre we ho eti wo de ye besre wo bibia wo wasem bia no ofo so won se ye to etu yi se wo te se bia obi kra na se be onye listener kra na wanya problem ya eti ye besre enne ye gina fidie so aka sa fedie ekwan ma bie ya papa ni se program no eyade a otie se moro asem ya ama asem bisafa no etimi ko bi asem bi pono na asem ya ama nke bi kwa na ye nim bebia na otie enso wo se ye nti enne de akoso nti no ye program de bi wote ho ne mu ade won pe se obi a wo sisi obi ena nsam no so ya na nani nyina na bia wo beka e beka ne mum de oba beka na no se be ko yie na obetimi a obefre yen na ka se sa asem mu mfa mreme enti ne kan fa mo bia se wa wutie Asem Mpe Nipa wa wuntie ka che onyonko na onyonko so kan che obi se edura nu mira wo problem na wo kono madura wu no wo problem na wo twa kwan ma ka boss wa be no sisi se mo obi sisi wu no se de wo kwa Asem Mpe Nipa ye wo sabe nyankopon asra ye papa bia ono de wo kire sisie enti ye kasa asem we se obi bere fidwa de ko this week is and there ekwan na bie obi afa na samra ntutu mika fa ma samra na ye ka ye wasem no bebia ye da ye beka akwakosi ne to ase ofosho me da okay enunti ensam no pi no a ye wo bebia ye dan ye ni hwe ebi o ho a na se ye de koma dobsu apostifo no ebi o so ana se ye de koma company lawyer ne de asam no court na se kwa ye hunhum asam ne ade aden de sebe mpraduasa na ye chi no emu odru na moru asemi aniam ye nya kokodrufo bakwa ka ho a no de agrege anu dene eno de okokande anu aka wankasa wani ene ne wara be ma usu kanta krankan bibia boko yakopa ado makakra okay mi senche na wada roma mulu no o he tv wa fresh wo tv wa fresh wo tv na ensu nyame ye sanse nipa no se papa ne ka asem bi obisa wo se hwan na
ede sika no si konfanoche ho no wan edi si ho a konfanoche na edi si ho yes ena wo ka say konfanoche na obisa wo say na wan na betimi atu sika no do edi si ho wan edi si ho konfanoche enti konfanoche na betimi ayeden etuo ena papa na ba say wa betimi olo nani no onu abafia ha live ti ba bia kwa ne nam ye say sofu bi say meti ani no ne ade no o say edu ba bia molo no nanka na baby papa no say kan want to say obefa ba no aye ni say dey si from o say one man church biantimi tu even cry no o ye say se wo jam ama asofu bi atia obobo nso ne bi din so mo emom ne betimi aye no so mo do obobo ni nyanya one man church yo wo ti ase na de waka na meme kan oh yeah na sese no ono ankasa no abeti ena wo kan se wo hye da gya tun se konfa no chese kan no so wo ye sofo ne wo so wo ye konfo a wa bi obetimi atunu nkonkotumi ewe eno ye ma time no mo ntumi antu wo ma time no mo ntumi ankoti mo so sofo a wo si obetimi ati mo lo ani no planet betini en ye den ma yen hwe wo ntumi nkan twam se je se papa no ho no mansa na wo ye den what se wo tumi so obetimi ati anka ba ye den obeti sometimes edu ba bia na amanfo ka se gidie hwe nyame se obeye bibia ma wa se wugidio wungindio obeye oh yeah enti de no me ka sem bi kire wo se satan mo yesu wati se Lazarus owu no a wo duru ho no mo no obisa se na mo de ne to he emo mo ka kire yesu se senta bam wabon Lazarus wabon ne nan ana o se ono se wada ana na for this yeah eno se wada so on ya me kire no enti no mo ankasa kra no na omu ni gidie se yesu betimi ayeden enyane no so wada da bi no mo se wawu o man kan chen se wo se wabon na che se wasai wapro Yesu Kristo no amanfo na se wabon o da bi ana me ka se amanfo se wabon wo mo okoto wo mo Yesu koto wo mo na Yesu Kristo se wada so ti ase enti sa time no me ka besi asem so na nye se no mu njindi no mu nim se Yesu ntumi nyane no so wa hu ne me no ne papa na bo nipa o ti na say o ka Bible no a wo say Bible say yemu nipa bra yeti ase na asantika say o ka say yen a na che say nya ade baako eye ade a ebro baako ada say nipa mienu ana miensa ekro yen it means that time na Kristo no Yesu no yeden wo ho enti that time no mu ni gidie no na gidie ni ho no mo no Yesu say there be onwui dan wa yeden wada enso na wo mu ni gidie bet Yesu nyane no ba wufuom sofu bi ya ade ama na say anye yi a onyane no ba nkwam sofu bi se meye bibia ma ototo papa so na say anye yi a wo se na ni gidie oboa papa no da ho no na oye kwata no jifo no ma na kwanche so onkoto nsuo no mprense nsun enu 30 minutes yo o say enu 30 minutes enuro dabi no wote ye moro ko huru nani ma ba no asere papa no molo papa no ofra molo ani no wo se sofu bi se wo ya yese mo ase ne bo se obeti molo ani a onte me nhwe enu oyi nani after na wotumi te enne papa na ba bete enu na dwumeduru ho no mo so owusu do ka na ma me metwi moro no ene so amefo no mu moro no o se brante nani age kwa na me koye na nemo ohwe ne katre maye me koye na emutu a ya boma na mutu ne abenkwan se de mutu ne kese na beka se bompia ye ne foforo won se bompia ye ne foforo na kan fa so ejina so se ayi so ohun obabu no to so ohun na molo wiper na minim so ohun me so so aba be gina me nche woto ka enum wo ka na kwa de ma me metumi atwinam se insura nka nyam ye ayi se ma ye no say wo bi say na fi say o yali ye watuto ngada me busa no wo hunu o se kwa na etia oba ne ba o se na so we de se kwa na etia o se be me emum na ye didi kwa ye jahin na enu ano time wa ye ka kire moro se papa na ba o tin voice no moro ankasa no na ne tebia na asesa because na moro na ankasa wo gidie se papa no betumi atenani no if so on man ni no e call off asemo a o ka ye ne se SOMPA asemo o ka ye ne se SOMPA yeta mochi obi o na adwen so no mbenya bia no ye no mbenya na nipa o program mo ya o se wode ni bone bia na adwen bone bia na obeka bibia tiam no mo mfa ne dimra o se won obo nipa fom ono kra o se obehu o ti ase o se obi tiu na ye wuhia ka che no ntino ma ye wush ndi na say no me be start ama manfo obi
okunkum krofo bi wanye me best start kunkum krofo bi gazasa tize wanwe abufu bro so wanwe a mo bi am abufu emambu da opani wo kai emacha so no kai no kwamo yankuduo okosha akwantu mu na wamfa sika ama na oma wo hene ne board ru say akwantu no amekoye ne sika de manfa bi ama na hoden pa de me di bia banti mu bia nka me krom ha sei da na omu za kwamo ne se jesu eno so mu nya match omu ni kro bi ko nya match na ahodinuro no on say that time no omu bobo no a ne ntokwa asim ena ko ikon don tokwa no bi anka no no ahodinuro na je so obo no 3 times ansa na hodin na yeda ba enti wo horma no de no abepia ho jade wo ye na ye de sini go wo horma no abepia jade wo ye na no de sini go ne to so ted no akwa ne di sini go wo se ya ba na ba no wo de twede ne kan wana da fo mo we nsensan ena wo tu kwan no kwamofo no satam no na wosu a enti wonim nipa mebrebe enti ondo man ne nsaso ano de twede ne bo enti o man ne nsaso a o se eji mifiri kwamo o ka se mifiri kwamo ana cheso wajao mu wajao ani nwia enti so man ne nsaso na se wan ka mifiri kwamo a urade nyankopon kwamo ya nkudu na tesese no wo ma yibufu na ye pagya mo bi ankan ye da mo bi ankan ye omna sa mo ati ho nyina wo pe obi aye na yidada na wo mo bi ankan ye esremu a so one wo mo no ka asumsem papa ne wo mo no ka asumsem ndi ne wo tisum anche koro be frɛ ayatin naki abroti abibia boko de also Yakopo adorment me ho de bibia ye boko so fani akatu apenti ohusu wa na wankwa kanto kwan so a enimu na o kanto kwa anye bibia no luma be support santi no udibem mranti ene ka se wo se okoka entokwa na se bia okodi asem na wendi asem a eye papa na so obedi wa cheden but se eye papa na udibem ko ade a ne lasa akrampo na obesuma de adi wachi to so de no of also be ma ye ne papa na se yese ajabi wu ajabi ti ase kale cho be ma ko ya fimu ani enti yenya papa ba ko de ahye ye papa na na mu na so ne sunsum de yegidi yese da ne da no ebeka ye ho abribia ama Asem Mpe Nipa Dwumadi a wono ankasa ebetina adwam echinchim si ene wako ne kreachie no eda so te ase no etimi agina pintin na abodwumaso na etimi aboa amansan wonom a wo ho hiahia wonom kwase abuo kwan so amanfo no bi etwa fofo di afa wanum wa abra wo mankasa no wo mo entimi nya ho hwa na se wo wro won kawa e di afa wo meti no nyame aya adom yesi Asem Mpe Nipa se wo pese wo de wo ho obi e de wo ka ana se watwe na procession nyina kwakọọtụ nyina mesro se de yenya court kese wa Asem Mpe Nipa ntin already ye court wa ase no nti oba na ye tena so se de yenya high court judge ana supreme court judge wa ba beka ye hu nti so ye fa sedama ye papa no se nyankopon koso anya ne kese na onto ne nkwa ne mmaye na oma na hoden ene apomoden so na da ne da adoye ene opepa ene ayemuye ya waye ye no ye remfi da bia dada ne da ye bekai na Asem Mpe Nipa fo ye begina ye tiefo nyina ne tra one media na mu ne ya da papa na se nyankopon koso anya na dom no omo aye se ya bia mu nso no fo so ye da papa na se no o se wo bia wo ha obia no enye so fitin ya na de adru ne nchen enti beka wa asem o kan wa asem na wo se osomu a obesom amaw na wadi e de amaw nyankopon ye so o ya de mani pod fa nipa so enu ntin bra na nyankopon fa no so na wo ha no amane no atiti ne nyina no eto ntimi ntwa na asumdwe so entimi enya wo chefa na for so ye mfa sedama Dr. Blessed Foster wone mpanyimfo ya wono me water one media company limited nyam se molo papai ansa no beba kura no asabi pempe so nyina no eto bra bi a ye de mframa na ye adwuma wa hase no fo so no ana ye ton wa ye de tua ye ka na bebo odwaton de ho de ro kula 3 minutes na 1 minute no sika ya je no shedan kwan ni mo nsusu betimi atua obi ka na ode wo de ma ye ne agaseta mo so ye ne ye moro ho adwuma so no panyifo ma ya kwanya ni bi ka ho ma time no ye extend no kwa ni mo ene
nyankopon ya adom ebre ni nyina no anya kwenti no yemfa aseda ne bi nso ma Dr. Blessed Foster Mr. Robert ne empanyimfo ahodo ya won water 1 media nyina na yenka nche om se de omu yema ye ni so na se da na de omu ta ya chi wo adwumadiem nya sa omu gya ye se yenkwa ahwe ana ye de afafa sa na yakwa akote atonte no ye de atiefo nso omu de mpai bota echi no so ase omu nka ye ho na enne papi na no ena enam Asem Mpe Nipa adwumadie so e wo SOMPA 93.1 e ba amanfo na fento omu ntami twuku dodo na ena aka echi a wo mo enhwe ye nim enfenfro omedase. Okay, afutu semwa ye de ebro na anwumre pason ne tie bi ebeboa wo. Odofo afutu semwa ye de ebre wo no. Me can't tell and say no condition is permanent. The win a beko a ye and net my foot to someone a day a brown no. What of what me can't tell say and your ma wo from we know. Dear who no Nina beko a ye. Na me busa wo say. Edie ben na wankasa wuhu a adane oso enkoda na eye watetesem edie na wuhu no wonofo eduru baabi ahokere ewo wiase o sana de ana yedie enso ewo ho no condition is permanent enuti ena yewo adesaye ena yewo edano ankasa ye woda nipa ye de ewo no ene da ofiri asasi so ananse wodi ewu mame ka to se odofo kuafo kura wokọ adwuma wopon efiri se ye de han ena edo ana han ye de kọ afuom se sum duruwa me nya so se obetumi awo wafuom se wodo ananse wo ye adwuma bi a etesa enu ti na me ka cho na anwumere se de wuhu ne no ni nyina bakwa wiye orofo eduru baabi atumi se nipa no akwa hu ehiem akwa hu kirem eduru baabi atumi se ono ankasa na bamu ankasa bu eduru baabi atumi se ni danso nyina asa eduru baabi aboanfo nso eho aye napa eduru baabi obi wo wade obedie kura no aye ne so asem na meka cho na anwumre se ni nyina bakwa wiye saa ho kire no obi ekodada obi dadwene dano so no enya asem ketwa obi si konya sika bi akope obi si wotade ana awai ne nsa somu ana apete wofurusane esanso onhunu hwe obi ahokire ene na dwendwene dano so ne se kanyankopɔ kura ma ne baba akubi ehye na chia saa no obi se kakrupo twediam pon adum no ma ne nya adampon ba akubi na wone ne ma adamu afiri se baabi otono yetete no eno na akoye ne so asem akoye ne nkodada orofo de wunam mu bi akoye ahokire ama wo ho entumi ento wo wie yase no ena nwumire me ka cho se no condition is permanent ni nyina beba wieye ahokire na kasa wunam mu no se wo to boase apagya wani ahwe okase yi a ena nwumire me ka cho se ebeba wieye na wo betumi asere na me ka cho se de wo hui ebetumi aba wieye se wosuo ena eto ana wope ena asie ena fom ayedin se de nwumtuni bi kan ye no a worofo me ka cho se suo beto na fom be yimre amawo de mu ayiri twan no emu banko ama wo ho atumi atɔ ena nwumre yi eduru baabi awtumu se obi wa awodi yie pa ne ho akasa to na brabom wonofo de nyakopɔn ade adua wo no yedie akwa bi nyamede wasisuo no yedie twono no bi a wosia no no mopɔn ma bi nyakopɔn ade wasisuo no wodofo amma wankasa waye yie se tam hweye
no condition is permanent. Why didn't you say when you and no two money per bibia? Why didn't you say Sikano Agasa ye preno? If you see a braboni nina and Sikano in a wobi. If you say Japadia in a wobi, ye kaka near fear near Danya wobi, and not why don't you say Bibia ni what gaba, Bibia to me your no condition is permanent. Sanyoma when you are tea funny panya she tete nipa so kasa basa. One day, ni nyina betumi afiri wonsa. Ano ti enwoma bia Nyankopon ade atom yei ama brabomu aye mre no. Wodofo se pone kakra enso ade aboa foforo bia wo munni bia enkaba boa pa. Watiri modern na wo bonu wo fa asefo a wo nhwe wo mo no. Unwia no ma na wontumi emmoa wo mo no. Wodofo tre wo nkwa bam ne duru baby no condition is permanent. So man for ne be ya adwuna adefuo bia no omo ensam wo bie e wo Ghana mamu ha no. E duru baby bi kura sere no omo di. No condition is permanent. And don't take a crabby abato nsem no enya wadwene se enoa ne ne enya wadwene se wawie e beduru baby no na mpanifo no akasa ekọ na enkoda na besi omo nan na yemusa se e beduru baby no watiri mode a de bo akoda bi no ta akoda no atumi benya mapoma bi so agina na se wo da menemu a yehwe so betumi ayiwa eno ti wodofo enema futu semu a mede ema won se de yehu ne ne no ni nyina bekwa wieye eno ti se no condition is permanent there wa ho kire no Nyankopon bagi wa firim se Nyankopon ato nsem so a hwe ne yie na hwe so yie ne bu ade kasa tiampanifo anoye a wutwa wodo hu ato wajapade ene wa hunya so no ebeduru baby no na afiri wonsa no aye mobo na wo busa wo se papa bi a wo ye no ebetumi agyewana eno ti odofo se wo wa huchirim se sika no wo bie na wadwendwene ankasa entumi enkonkan anase wadwendwene ankasa no wanim se wadwendwene so ate no ma menka cho se ebrebi ebeba epebesi ama fom aye diama wo so wo sika no no suoso ato agu no bai ono a wo ahokyerem na so ama fom atumi aye mre ama wom so enu ti no fa ko ye gina bia no odofo ebetumi ahihim enti yahwe abrabo ye no condition is permanent ayame modofo pa say ya waboagi fosuo nti fosuo futusem mede eba holiday kwame nkroma holiday any no condition is permanent omna samwa happy holiday ede ya anwese be ya adwuma se na the holiday no kwado mo panifo ka se traffic kwan ke entra cause no ma bebregu animu a na se se de ye ka no kwasem cause no case ni yenwe obi be se sebe ye ho ama ti guso na no no msa manfo epe but ye start ya yes bia no I hope say obeka ho asem na ye ho de be duma na afo ai na se ma me bi ba ba ye no ma bi but amanfo hwe ni ye no condition is permanent mama check here do gas okay here do gas enra na obo mabaso me mpa eboni senka here do benya contract bebre ti senka stadium emma na here do nye ai minim de ntia meka sa nyame sha papa no bebem na menchia amoduro ya ne ya wo fase na ya amoduro nyamai se aye bi wo ho okay ewo hafa asante achim hwidiem na nyanu ho o ya beko omo bobo omo nti oba Cynthia ene ne maame Dora echiom nyina no frame ma ye chiam menua kwa metwum na menua bi free US aba onso ye friend no mo na samoa me na kwa aba o kire se me mra fie me ko fie me kwa ebesi be me mama so ate wate ne kwa so se menua ne mo okay ofosu aboti ade we obese onyin huni o kwa kumi judi de wo bia de beba me amenwa pa ko fi me chia wa wan kan che me se ya ba che me chia nipa bi de me mani bi
ono anim no of you edru me bia empampa ne maba mu no e kan de ho na no kwasem unim no condition is permanent eye brofo a achewo ba ni panti ase tete brofo I say obi no obi ka no ka se kokwen tete brofo pa ai kokwen into no condition is kwaku e wadu kokwen ho dia unim bedi fuso anyini bedi fu ne tete brofo na me maths teacher your friend Mr. Damo St. Hubert na stupid one on Canadian sao oyen kwa was a trumpet ono sa no Canadian to do kokwen ho no na yen fa ho chia trumpet o usual kan bedi fu brofo anyini na abranti abrafo be na anyini wo wadwene ayatem didi be careful there so be be careful don't be silly no so anyini go you there no so anyini brofo manyini pa na wo brofo omo na me father won go fire na ni nua mo wo Germany ni ade na omo kan brofo ba ko to ni trim o kasasa wo se shaizi shaizi German from brofo shaizi na just fire wo no na aso German for brofo aso esa kwe sa me wo father fu bi na ofri Japan na ba fe Japan burger wo free fufu ye fe ni bobie na oye na de na hano a say Japan kasa abram panim no pa jai bobie make so amefo nim no pa o ka asem hano a o se dame dane sa asem hano pa o se dame dane ene o kana che se ne bo ye fu pa no ne koko che tuduro yo o ma koko me afo o fo so on se kwaku yanko na ye de tetesem no ba mu a on se na nansen nsu atopa na nyankopon me gidi ese o nipa da sane a enke be ha no conditions permanent na sam na America no e stand for normal bebre say one kasa na trase e wo wa brabom edu me bia nsu topa edu me bia na edai awia so abo we me gidi ese nsu na start tete be kaka na fefuto ne no mo be face pa enche enti e stand for nipa no conditions permanent no sa no ma no de toto abrabon yemfa oho no toto nipa abrabon to da onim se aponchane ne ma eno mo dan nsuo ena nsuo no to sa no mo dan nsuo mu na chese o mo tete o maame no ensa so ana o machi ena nkura ni su ya bre so de asemu katacho na kan ya bre so de because aponchane se opesia okwa ho kirem ehwa ape ana ne maame ne sere eto dere afi papa no so to mo no condition is permanent no obi wo ho a samre ni de bia wodi ni sika bi onye ni trim ye ne de onim se noa no wiase hwe wiase nte sa nyankopan ye ne sa ti na masate example bi ama tu me bi opesi tu me bi na susu atue sa na nipa bra bote eti ayen sese no ma bi hwe ye wo aduaba bi ho a edu me bi a hu na yira aduaba bi ti sa mango du me bi na bebu pa amango ba sabe kromo abonanfo na Ghana abonanfo ye kese pa because aduane no sabe ba obi anya bidi edu me bi so na ayedai eho akwatwe ani esa wo kwadu du me bi odu nintin a ubedu nya kwadu batem kura edu me bi so bedu ani adebo nipa brabo sa na tie enu tie kasa asema ma obi say no condition is permanent nya de wanya susufa ho to de wanya so nya sese nipa susu sese nipa nya wonkrofo bi na omu ni bi ba na ma ho brase nyankopon na lift nipa o enne omo ano mo bi o ma ya dika be di akire ebi wo ho unimbi wa wutie mu nimbi ye kase ye jemu se obi anka na sem te se obi an obi betima ponti bi se ampa ni nim nipa somasi ofoso ye krom asante achimdwa so ni o man bi wawu na me fa the crash na friend me Mr. Swanika ofoso the whole jaso
One know what TV. Black and white. Nana light in the so. None there, no, they also generated to make us on one TV because we will be only light. No so generator. Nana or yet the four. Asante de will be at the four, it may bo akunya cry. Dear Bona Kunya, Mr. Swanika. A Jew and Numra, a month for the Mika and the correct I can't drama. Satan super wodimo. A Saja was a maba. Na winning. Samuko demo. Nesamuti te form, no, not in a conya so. Namuti te form. We are saying no condition is permanent. I have some case pa. Na ba ko jim from Masia Kim, our demo. Na too far in from Abonia. Munina, Simonina, a bepa munia, Bizua, baby, I do not hold night day. I have na areho. And ne den you. And ne, so will be able TV one of them. A Yakobusum Minukran on soda. No condition is permanent. A bedroom maybe. Or car now don't want to also know. Ufi na wasino. A bedroom maybe now would team a friendly pa. A bedroom maybe now also our dafom. Name Koy in the bedroom and that's why you're the four. And Nuntino, a reasano, ya done a sub and Fatua Madresa, and Ponchani sub in Predrasa. One more back and Colano, Yabraswa, the Abraswa, the no moon say bedroom maybe, or pre. Or Pebesiam and Zwede, Aquatriam or Moya, it on my minister, she, Mobras what day, do maybe a rate, it do maybe a rate, on my pants a warm or bo. May Cassa same with the Ginaso. So with the winning machine craft for what? Why you told Tom said the Yangopa you we are say. So we do maybe and sure to say tree, do maybe a no persuasi. Et ye a brabono sana on so life, as I saw who said, win ye beer, susu, memma wa better so, susu funny payan qua. The bedroom maybe no. No, I done a sebi upon Jenny and the man. Okay. Medasi of Ushu. Abrotia. Of also, Bema Medas, not men chat here for you, and I am can't show be a ne. While we hear more, a jan here to war, would John Juan and just say, Yenia Joseph Mesa. What say, and catch him out there be a rada. Nia wooing. Nina beko na yo sepenasi ama forma yedina isubeto ama forma yemre so penasi ama forma yedina isubeto ama forma yemre bema usukanta nkranka medase Sajesi etokwe wa hase no Baptist for nenya o ko Baptist into Baptist enyom na ben na bem ye nua shalom ya chia Baptist for nyina Yakopon koso anye obia adom ne adoye ya fo so be ma enyoma metu ye me to de ama obia ene otie yen ya na brabo akodi monchemonkemu ya otwa ne ho a entimi entwa obi besia metene entene obi a wasi so na enema asaje aguama no obi a watimi ahihye ne yie ama enene nyina asadwiri obi a odua na brabo kama fefe se nhwrei na eneye a ye kase no epesi so ama ne nyina no akese na awodendenden ye ka chawo se ebre bi eba enema ebetimi asasesa ama wasetimi asi udada mu biem ama wo afen so na opese wo gina blabo mu ye no Nyankopon ebetai wachi ama nema akonkan di ama wonti no no condition is permanent ewiase bibie ni ho a etena ho da emre esesa emre di adane eno nti ni wusu ena anadwi anase na nwumre ya wutie me baabi a wo bia no wa wo hia ya wakwa akotomu ohudwan a edwan wo eka bia wo de esanse bia wo babi ya de ukunu bi ya de anasa wo maame bi ya de eno nti no wobro besia ne wona mokrampo na na wo ho etete obi a ode ne ho akwakoto sukuu mu wabɔ ne ho modea na ye kase no adwuma ho krampo akwatwe de ama no obi a ye kase yade nti ebia wafefo nyina esere wo ye yi wo totwene ade afiri nipa mu yenka wo enka nipa ho ebusua ekɔnhyamude a wayi wo totwene na onfrɛ wo no ye ka kyerɛ wo se ebre ebesesa ede ama wo eno nti kwa kuma to yem
na empanyinfo kra sa ka asem bi se obrempon we no eya na ahyase no eye ketwa bi enne wa hyase na amanfo hu ne se eye ketwa nti wonom fa wonye hwe no ye ka cho se wa wieye no ebeye kokro Nyankopon amasa nkrofo no eba wa blabo beye wa serefo wonom ba beye wa konkonsafo do ho nsem eye basa no de akọ se beya na nim onyam hyemu no se Nyankopon ya dom na so hwe na nim onyam ne gu so wo bla ne bremu no oye ne ema nyina foforo na wonom ankasa na besa ya dansefo e de ama wo e de se de ofoso be ma sabre na Samaria ni no oba no kwakose buda no ohun Yesu Kristo nanka wamfa no nya hwe ohun no nim so oni niam papa bia woni mu na so no asem ba kwa na asem yenu bia Kristo yi na di e wo no akasa na brabo mu nte no ono ankasa na di Yesu Kristo hu adanse e koye ena ye ka cho se bibi biala techema e wo aya brabo ni mu bibi biara atofom di ama wo no kai na hu se ebresesa ene no wakoto atechemu ene no wakoto futuro mu techemu ene na bia wakoto amene mu now so ye catch I will say in his own time e rade be ye niam foforo obehye wani monyam enti kwakoma to yem eniam nyina entena ho sei ya na nkete sai betimi anya mfato ho pi e de amount ye catch obi ase e ofo so omususu a wonu manya bi enne no ya omufi se de wonu mu sekonkon so ewi ase nyina no ye catch us say no condition is permanent ye nipa ye eni nipa nyina tra wa asomdwe mu jai dwe eni ahantan no jai kasafo na sabie so sabieku wo kasa de tia nipa no na ja nantia na wo nanti nipa eni mu no esan sabie ne na wo nsam ababi yese wote ho na wo redam na ebika wo simu a e kira wo se wo didi aya no wajabi wo awanya wo ho ne wo didi aya ese bi wate na ebre bi beba eniema beto for mama sebe ya wan kasa no ohun nkire wo na won konkoto nkra ni mu ema nkra ni nwunti yesrew ebre sent no ya no wahwe wa kwan ye no asiesie wanamon so eye that mi aboa dachi bi no wani entimi duto anka so for so be ma me de amede ema yetiefo ne yahwefo nso no me dase no okay kanta krankan nana ena wo futu na me de no condition is permanent minim say the message actually we twi ena nyina anse ana say situation na mu no enka hodo da say ye edo say ye yawo mu meboa okay from ti hoda ana okay baby sir nana say na we producer oda roma me de wan kasa wo de ye kakra da ye yi katachowa yi no na me te baby apatrick we ma she me kente na me te hodin na yawo ni ana me hwe no fie no condition enti me free baby Patrick we na mba ni say yes kwa na wapa edru say before so ba betena wo na wani nada enti adra ye pani wo mna samwa ka say empanifo say wo na tena keteche wa na mu no na wani so atata ni suo me tata ni suo because ye na ye ni nada no condition is permanent wan ka ho no da wan susu da enti eno no che say de wusi na mu bia no say ye da say eye dema wo a condition ena say eye ade eye ahokyra eye condition e besesa udidi na nam ka wo se ase a e pese twa say from ti hodan tunya fa bi eden esie we no ma men koma manfa sebe omo anema nkoyie ma wo mo a omu susu say abrabo no ni wo mu di esi a omu ntumi enyo mo hwe men kan say abrabo ni twa omo ma me patro ka branche no oba bu friend David no na David hwe de enwan so se na ntwe o se enwan yo no hwe so e wo sere ne so o se minim se David no ye fulani ni o so na ntwe o mo hwe so o mo ye expert o mo tumi e ma mo an ye kama ye muade ne so tumi dididi ehuo kwose da no pa no so ohun ye me che no enti satam no na David na ni ana se Nyankopon be eden e be frɛ no na nani na o David nam na woni nwan yi wo hwe nwan yi so enti se ye ka Nyankopon ni nipa kra na e tena se asusu bibi ho a enka David adwen ma obi atirimu da na Nyankopon no obi nwene no wo frɛ David na wo hye na munyam e wo Israel for no so ahun ya me kyo no
enti emfa ho ne anmane a wukom nana se wosum eba ehan so yeden ewo ho that's it esum wo ho ehan so yeden ewo ho ena se nya sum a ke hu ehan so mfa so da enipa ade abonsam ehwehwe ne nipa bra bomu paaye abamubuo nana wabamubuo a wawie ya ba sai man pani no kai nana do woko 2 times ni nyina anya yie nana do abra wo pe o man pani ana so pa kunya no so man pani adie no woko 2 times anya yie afa akire no ne nam court meboa sen kana ba mu bui pen ba bi tena ya enke no ano no satam no obi ye o man pani o ni etoso mpensa no nana do Ghana for the abani akunya ne yede ema no se e ka o man pani ha na ye o man pani ono a satam a nipa no ye o man pani ye o man pani mahama meboa me pa twa ne wo we eno ye o man pani biem wonye o man pani enti emle ye ni nkaso na emre ni nti medimi nsamba wie nanen ye wo ema mebreba amanfo a promise wo mo so be ware wo mo a wono jeje onim se woni bema bi tu anamon a anamon no mu tuo no wo be ware no nanso ebedu ba bi na bema na feli no obi kwa tumi e de nani tu bema so no okọ abrochire later no atwa letter brand sana wafa telephone na catch ne say ma me unya bema ware no no opesika bi say ye mfama no nanso saba no ma emma wabamu muda wontra su dadie mu saa o bia na nyankopon hwehwe bema wo sen saa bema na yeden ama oda bia meka se nipa ye ni honhomani senke ye wo honhomani na ye wo hyehyeye nyankopon ayama ye ya enka ye behu se eniema papa yeden eda yanim emfa ho ne tibia amane ohaw awerɛho bia wo yeden wukom nyankopon be hye ho animonyam me se esum wo ha ehan so yeden ewo ho enti ehia wa enwu ehia wa nka wano aduru no condition is permanent eniema bia wo nam no enka ho da bia sa to na me ko school wo kumawu presby no ma me bia owo nta udu kumawu run about no so owo ma me no ye fe no owo nta na me ne classmate ne prince ye kwakubu ache ne kokumawu presby he mi say ye kaso ohia fitaa kuma bo akoto eto anwea pradada so no na ma me na hia no pa na minim ye wie school no me ba kumase me koye no sebe mintumi nka se ma me no ye odefo ama na enso so se de na tie first no me hu ma me no bia no mani age enema sesa ye ko presby no prince no kobu ache se sika de beto ode beto aduane adi kura no enso na wohwe school ane ma na ekro na enti meka che me nua dofo se me strow ehia wonwu ti bia bia wo na mu no etumi tene ebetumi asesa nana no condition is permanent me that say okay asase ye kurukuruwa etwa ne ho abribia etwa so a esan eba na chi eno ti meka cho se tebia bia wo mu no enka hoda enti wo dwunadwunadwepa wo ye bibiso a no ya depa na de wodua no sebempredua sa enoa ena wo betwa 0554 na 31 0551 na 31 0548 na 31 0548 na 31 hello Maje so Peter Azafu Moonlight we the Peter ni Azafu Moonlight me tiamu nyina oyele me tiamu pa na ele ogoso dia ageye dia ageye pa dele ensema waka ne mero tente nipe mire nya penya pra anta amete semo wati na evia sino se wotu na se ebra no kwa wie nya gidie pe nya mi de pastor kebre ezuka kile me kwa na mo kate mo kwa na wo ye ipere ni kwa kwa mo ru di ru ya no wa tu ka ta ka nguru na de ti yabe na ru ya ti e wona bra bo te nya mi ni ade ni gidie pe nya mi de pastor kebre ene ko yo ya pa wudie ni pa o ti won ma gidie pe nya mi de pastor kebre na da ti okay hello 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 good evening Maje so panipa baby afrefre udi idi ede eye odino camping camp na do resource community center no ke kantinka me wogidie se wa bia tum
That's it. Yes, the president, vice president, sorry, Mama. No a president, no a vice president. Adichi and of our vice president, the numerous or the president. And Jama wants to Mamokai. In fact, Yamin Shiramo. Okay. Bibia to me, Sisa Abribia. Hello. 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 Come up, pa. Now. Oh. Hello. Ya kind of phone na say o frey ya me ensign NTA TV no my volume no enko from yesterday mo a ebebo I feed no ba ha me so on kire yen. Hello. 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 SOMPA FM. Hello. Hello, Fraser. Madwa bibia boko de. I turn out to the mouse. Kama me ho den. In the radio say. You do a dribble shame. My mentia brevetia, my mentia used to bear money or mono. Now, for say, Ye. Papa is also the family for your usher when I saw you, and I would know what say. Papa dear. Your team already. No, why Mozramini. Oh, you know, I ever sumo Mozamino. And your my young one. And yes, some people for you. I'm more on every TV, no. Yeah, then I say, yeah, me strand of then I say. Then I say, I can say, Abrabo mono. A cucushia steer, a walk. Over for to do baby, now what you find. And non choice say, what she has here, now we're really young, no. Came so called, so be this too and so. There's a care do a brabo, care do. Now die in your boom. And punching boom, na my care do down my mind. Why in the car stand after one that didn't say care do ever the obrim for the same. Then so next, now me have to come a brabo. Into the bear man, I said, she has to a brabo ma. Then no interest will really yarn on the so called the day before you so me that. Okay. Hello. 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 Udin baby afrefre empepi ya na metai ka se ya mamo santie TV no woncho mo na yini komo. Oh. Hello. Panipa. Udin baby afrefre empepi ya. SOMPA FM. Hello. 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 Oh. Hello. Hello. Udin baby afrefre. The Fifi Common. Panipa udin yentio. We did the justice. Okay. And a futua media may need that papa. Say, we have no what to share and just maybe, and so we should be calling that my city years to media name. That's where the question. Okay. Hello. 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 What is happening? Hello. Hello. What you make? Hello. What you make? Hello. What you make? Baby, I'm afraid with you. The pattern of Catherine Carrier. Penny yetio. Yamisha, my dear Moody. For Bema, Yamisha, the Simon, the team of Mishram. Okay. Hello. Yeah, good evening. My just opening powding baby are free. If I tell you, Femi Williams, the Casa Free, SOMPA, Yaman of
Yetio. You and you may want to take in fact touching pa na Nicholas Amanya Champa Bondu said the order from enemy Suruno. Ya Asem Mpe enemy Suruno. Who so me akwamane men je say sa na beka. Okay. Because obi a ya MP no the almost say ya MP. But bia na the autism that thing obi take see sa bre no bu na nimti akeka nsanfo a kire no. Obi dey to makonanim. Enti ene eputu ne se hu so bi wo foma. Muna nimtia na that thing between here I change no condition is permanent. Ya da ma se no futu. Okay. Hello. Baby, I'm free with Dean. But if back mobile. Yet you. But if ever mental security. Okay. Put in the papa. One TV, the baby two put up. Is a several buy a more formula to them. Okay. Hello. Hello, good evening. My just saw Papa, baby, I'm free with Dean. But from the casa fever, Mercy Kuma. Okay. Ened me like pow, ened me am mafra me am. Oh, Kafra, two on Freda. Me friend out, they be am friend is this Can you walk on and Catawati? I tell you, Marty. Me, Madam was saying the mouth of some of the mind me. I say, come on in the business. Mr. Stabilo, one man, or 5 food, not 5 1 stay or 5 1 stay. If we do, baby, not agree. I say, I'm out doing it, do baby, not trying food. Now, upon ye, and tough man, and then they were pigeon. In the mouth of some of the mind there, I say, come on in the business, Madam was saying. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free with Dean. What's wrong with the routine? Let's say a boyfriend. Yet you. Okay, so. And let's say you're not sending a more mammy. Hey, if you're not power, who just send me so? A babomo who tell me more bitches say. My sister, but. Oh. Don't tell me in crime, baby. A mamma who said, and that's what I said, mamma. Okay. Okay. Auntie, ya no about what? Yebeka cha baba wa no frisi ya ne se womra awrechichere efri nipa ho na nipa hwe ase no enkyere na wieye ameka enhyemi nwa ba no enkran wo sa akwa no so. Hello. For you. Ye. Obe freme. Hello. 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 Udin baby I'm free. Hello. Hello. Hello, good evening. My just so mama Udin baby I'm free. But you're from Anna. But if you're going to yakro. No who baby I'm free. Aguna yakro. Yanko. But you're not one after waka say papa. Actually, he needs chimba. Nimbo. Or they have say chimba na see a shame who do ye. May you to you ye. I'm a video yet a futia. Ye to me, you know the middle of Abobra. Our boy and my walk in you. And that's it. Okay. Hello. Hello. Udin baby I'm free. No, okay. Penny Payetio. Maybe Asem Mpe no can I'm papa yes and can say anywhere and to blank to come upon maybe and no question. So before we are seeing or hear me and able to happen and I'm a boy. Okay. Hello. Good evening. My just so mammy. So me chiamo opanalist bonina. Ya Joe so first so. So some okay yes ni kai enya botse wa brabo mu. Nia me say na me ti obi nchen. Edan ya dem no ana chance ye di edi ani egu. Ensini kam pa bada ende me no ka senya mi ti fi. Edan ya me pele me ko bi mu na me dem. Ya bravo tie into boss ye
What God cannot do does not exist. The person is making. Okay. Hello. Hello. Baby, I'm free last caller. If I tell you, make us a free ginger, see from Israel. Yet you. It does finish my palm where I was. Okay. And it's with my. I am here. I suffer for Cobna. I say. You. One in an house. Okay. And your day of Freno Enina ABC. Na yako computer so dwadi ema enwumere yi SOMPA Asem Mpe Nipa ye wone pa de ma ho ene enwumere yi odofo ope bebi a obekwa ye de fidie be check odi peduanu nyina won kan yare eno abehu yare no na so ma woduro betu yare na ase ama wana yenim se yare ebu na nipa bebere so chinchini a omunya yare sa ene de enida so abefie tutu anamo na fo de kire dan ba compress e wo pechi no metu uduru trade junction wo pe wo so wo dank e ba compress to binya taxi na plagi a edo beko omu ofide mo nwaso e be check odi peduanu nyina hu organ bia se de si na dwuma fa na omanya nduru so a ombetumi e de abo ya limit syphilis gonorrhea chlamydia awo hu problem stroke ene esichire yare ene pressure de omote de tekura wo no bomodi aso be free telephone number si e 0266 593330 ana 0244 017556 eni ji sem say omo ye free health screening okwa o be check repedu enu nyina ma okwa omo news ke bia tutumika ne for de kire dank ahontofie 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia be si ase ho no se ho techema eno ene fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se de wo siremu wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gine wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic nkoa wo mu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Suma wacha suma onyamija ai onyamija no beso Omayiri yawo edubuachi onyame akoa ya wieye pray wade tumi ahye ne wo free food for thought adesie nyina ene yankwankra bi a how done so September Liberty Conference epepaso na pepaso Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Harper Road asemu ayakasa ho ye free asomafo se etiedio no nwochi temumi enu ekopem yensa Acts chapter 28 verse 2 to 3 shaneson say we ye burning of arrows part 2 anopano sia pepepepe kopem Brown Kunkru Bejaye, a damn 30th September, Kumasi Atum, Harper Road. Ajum to Freddy Jum to Betty to Media Papa, Minister Sete Champ, Yamami Mabel Archery, any resident worshipper, Minister Kwame Jedu. Wabet sojom aji jumedia papa and traffic so how be daus amanie be daus or dan be daus wa ewie onyame di tomi amani boy o mine yaw edubuachi na sada no pronsam so na obenya pa esane say onyankopon wa Abraham hu na chiri not so ni di tete kwafra mo kwaduma kankane a odan sebo wo peyi atu nyame ma Eddie Ahufedi Ebekoye Fee Bra Liberty Conference September edition. Oh glory hallelujah. Yo enianu ne adofo no a wo hwe me medina ne odifo Samuel akwanchereja ewiase no ebeye nkuranhye o awale na wo pe no wo ti fa ko no kebeye aka eyi e ka ne da wo so ana wo tone ayento obi na ebu kwase ya e ya awale na wo pe obi na esisi wo e ya akwantu anase e ye boafo e dien na wo ankasa a wo hwe me no wo pe wo haunti e na ma megina ha tumilika ne hia me awo kumase manhia ahembobo ano ejaba family house ye tena se na wotwemu ni nyina na me ho no asem de ne se nya asole eye counseling ko a otwera pogo hunu se
yiri ya tafu be di echi oni echi no kwem oni echi papa mu da nti no odi fo baaye am so de mehu no e na me di kan de mo de a kire ko ne nchen wa jaba family house o wa ne bobo am na ko priwuti wi ase ewu wa hweye bim na wudi ne be down age wa japade ana bibia ewu ani bi de amu bi hweme kwasiada we ene kwasiada bia awo SOMPA TV ene SOMPA FM yankopon be fa me so ama wo a wo hweme no wa ye nhira bidina ne odifo Samuel apanchereja me for come some sign and a mirage medicine. I am one say, Nippon Stone, I made this. What made Jimmy see coming from a crowd move for you? Hey, you are surprised, you woman. Now, Urawe. Miracle, let's go with the Jamie Salmon from a dinosaur. Come from your bed from one offer. Now, Monte Joy Chem Roofing Company Limited in Ghana. Joy Chem Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. At the upper my mua, yet the board dines were for 9 baby. Would I see a board dine be so? Rapper Joy Chem for the more Ghana. This one more Ghana, who must not question Joy Chem Roofing Company Limited in Chelsea said the good dines were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Chem Roofing Company Limited. I want Chelsea type baby. Southlock, IBR, IDT, and an Erotiles. Now was a metal trusses. Joy Chem Roofing Company Limited. I want memoir for name baby and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Atachiman. Joy Chem Roofing Company Limited. Nyame bibi wasoro enti maninsanka. Okay. Yama hwefo ane atiefo nyina kwa babiem eba dia santeman agiatum. Orofo de oba no anya atrase na ansa na no wagime heba center. Ose opembrante ene maba waso no na woni wo mu aye adwuma e wo marketing department na ni nyina ne se wo pobia se be pradua sa wonye ni hafo na nani eku adwuma ho na watumi ene na aye adwuma na wose se akatua asem de eye kama sana ba bia wo beda soso no eye free yenti free wakatuam na wose men kan tio se adwuma die na wo bedie no esan se eye kobra akobadie nti no eduru ba bia incentives ana enwanam bia wo wo de be ma wo no eno so emu oduru ene akatua no ya asansa so na chese adwuma ni Ghana ha enti so anka ho na akọ nipa no ya fra wi a wani ho ebe hantwo pa na chese ho ya be kyekyere wose men kan che wose obi a wo pa adwuma enye ni hafo bia na wo pe no esanse wo pa obi amane na adwuma enti na wo ba uyobi a sebe mpradua san wonim komodi na utumi esere na utumi ekasa nipa ho saafo no bi na ohia ho eno ti se opeso oyam fifimu na uyehwemu ansa na watumi eno mo akoye adwuma frewo ahomatufo wi so 0542 725 858 0542 725 858 and 0596 900 011 0596 900 011 wajime heba center na wose me fanka boy emfama se opemante ne maba wafsono na woni wo mu ayo adwuma na yekwa yatiasimu de sopa Asem Mpe Nipa no ya na maka cho se yontetentu baafo se boye ntaba mu a ye nam soro ye san enam fom eno tiatufa kwasi broni krom enyina da ye di nkomo ho na yetumi esolve mo problems no bi ede mabo mo na eno da tabiri asem bi ewo mapontin dum anafo eno de ye de kai ene koye isan se ho de ye namfom ntino ababa wa wode na asem ebeda ye dwubikete ababa wa no ewufia ha na eno da enhyehyeye koso se bema sebe pradua se wokoda da kodai so bema ne dan na fie no no ne si ye no se entesa ejawusu na amanfo efre no ewodum anafo akoda no ewa ha maame me mawakwa aba aija bibia boko de pacho nyame adum na no anaso adimfie sei pacho mo 28 wa wo sei pacho ma umienu pacho an sentie bi se wa wo nan enye no krem pacho onwo nan pacho de ye hwehwe mu no eduru akiri papa na omanfo bi se wa wo nan saa na omo eka yenim bientia yebusa ansem we saa no
no matrufu bi na awese gumasum se omanfo bi peso ma ba bi tena na manfo bi so see tina ma me busa osa no na ena oda so de ye de bai na esie bacho enura mo ka se ne ya yemra nti me betna me ne me maame ne ba ye ba no pa no ye twen ya wa ma na mo ka se me ntwen nyimre na onwoma no so omunya nyimu abonten bacho papa ni de o frame me ene bisa am se me wo na am se me ni fie o na o se ohia ne safoa na efiri enura ebesi enne sabri no eja wusu de wo fa wo so bema wo edan na tenemu no ni wo se wo fon no wa frɛ wo bacho de bi won frɛ wo kura bacho de bi on frɛ wo ka hwe nkyerɛ wo bacho de bi asɛm foforo yene production team no antwetwe nkomo nhyehyɛ ya ye no ebesi enne no se yate eja wusu no ho empopo ya ye na di nkyerɛ omanfo kantankankan nana eja wusu no ho woni adi nkomo na mepese wo bɛkɔ omono so na mepese ono ankasa ekasa sanse mpanifo se wie wo ye gine chiam yenum okay aha mepese yene ne nkasa se menya no ana no asem no me de beba wada roma okay wanfo dodo no a na duma na afo ajawusu ene ababa wonsem omo ebusa na aya manfo ya papa se panimu a watifi papa panimu watifi aduru sayi no aya manfo ya omra samu for so me dase mamenchia menua kwa metwum na se nura asem o UK na ye beba studio ya na ofre me se enura mu case papa yi woni akola ye ne yi na se ya blochi mamu a nka case we big case na Ghana ha no mfati ya mobo ewo kwan bi so na mamenka sa asem we enura ye wie program no aje usu oba nya ono nkwa ne baaye one mema ba mensa na ba so mu tie ye ne a ye ne yen so asemu nye mu saa wo so nsem odin a ene ebum na ano ne nsem kan no wo kan na fidie so ye frɛ ne telephone so no wo se abawe yi pa o me modua ana wo modua batanura obegina fidie so apa baba wa ichew ma obi amaye ne ho kokwasa ene se maame bi ba wo se ne ba ne aje wusu ame no ba me mama to but according to the mo betom no aje wusu ne bia na we unua ba because wo maame abaye enya wo ba ne aje wusu edu me bia nipa nya mfanimu ne asam ba ya nipa behwa boa ya ma ya de ya to aye no oho na obi betotum atu maame ne ba ya krai na obebu sebisa the question as if say sika e betima nya mo 10 million wo so ko pepi so sa na obata kasa anu asam no tie ya obai se wona wo se oba je usui se we ne nyanya mo ne wo de te ho no so obi babam ekwen wo de ne fa so wasa agi ne fom na me kire se bia baba we okotwa ne dua ewo wansam no wanya ntwa ne pieto kawo ya mami sabe waba na me hu no mi donyam se hwe se nipa bia hwe ya ho ya ba ke nsem bi ti se sabe de arensa ada de na ekoso wiase waba betra ne wakasa enne kokwasa obi ansia enu amu wie na mbusam se ndai na me ameka cham se ne ebo na dwo ayi anopa be na na se mumie ansia besi na obi asim ba me de meka se bi se je usu anhwe ya akora wo ba akora wo dwale na japade wo de na niwe so kora no obenya asem akuya be ko ho na de me ba sisi ma me ni komo bi emra tew wate nka akoma to yem hello mame police oba tampa ne mpom te sei nyame adumo mame wedie ye program wadawroma na ye hwe na ye maye ato aye na esanse mo fa SOMPA Asem Mpe Nipa ni agro na waye oba tampa na wo se wo wasem debi e ka kire no mame anwumere yetie o na no amesketi mo ofidie hu anam da so mesre kura minti menya bi emurem ena meti ababa wa asem na afi na ye mawenfo eti metre mo number na na ye fanya ena mesu metimi amane baabi atena so nipa ne ho dwode a metimi amane baabi atena na me wo meduma
Meduma aba se ho fa Ghana ba. Okay. Maame ye beda se e wo saa kwa ne so. Ene se dwumadie na wutie ka kama abre. Wako. Na me busa ya maame se dwumadie we se wotie ya. Na eduru babia. Se Nyankopɔn eba wakomam ba wo sra bam na se wo se woye papa wo se woye na se ababa we kra na wo tebia bi mu a me ka che me maame se maame wadawro ma medanse na me ka manasi so se se uti afutu sem no a afutu sem no se no condition is permanent enti asem a me ka si so no se o ka bibisi se ne ho dwonko ade a ebi kura na ne ho anwo a ekwa bi so enam bia wona wo betena no na bi kura wanya adwen sachera enti e beda se oso be ma ne ba bi atena na mom nyame yadom a abadwafo nyina no se de wasi aka no ye beba na so na ye ne wa betwetwe nkomo wate ye de be ye beda se ye beda se nyame nhyira wo wate Amen. Na on shawa namu kama. Amen. Na okay, di ohwehwe bia se won satumi eka. Amen. Ye beda se. Kwaku. Producer so bibi kansa na mato amasem no. Okay. Nana manya no nti ni okaye no ye no kre ofre anopa no. Ofre me se asem no a ye kaye no ene no ne ho mfa no. Ne ho mfa no nti oyare nti Nyankopon ya adomo a wa no se ne ho mfa no owusu awe faja no so o kaja wusu no senior ya nya kokko ya ni owusu no se be praduasa wo owusu fie wo owusu nkon e no nso fie owusu nkon enye se bia ne ne din pa ne se ne suba no wo bi da bi ntesa wo de tetesa obi be ka se bia sa na ate ya mfa nyoma ni agrosa wo bisa mo ada no se owusu ya koya nim enti papa no frɛ me no ena wose enka anopa no obeba na enso so ne ho mfa no enti se okọ hospital ya wusu pa urade mane ha na se o se ya obi ba ha won kai unya o mona samu bi wa ewi ase no condition is permanent kwa nwan what you say na se ya obi ba ha o se obi ke kamiani enti ono say ando ma broken heart ena omuna samwa no ono so antete ne bayi a ne ba no abrante bi betwa na da pa ha ni me nsa de tun sane ni a agya usu die die nye yo da bi da be die nye agya usu die die nye agya usu die die nye nye kra enti odisie no midisie no papa ne ka se we free hospital ba enwumre obeba papa bayi usu na enwumre na osaka se osre yen yemfa hye Nyankopon ya adomo a edwada na am say well yade de edu ba bia esui yade yes nti yamano sa chance no beto mfa ahwease enye na edwada no ma ye hu no na ye hu kwampa be de ye befa so na wo mo kasa no ma me bi ba ha sei se ne ba ne papa no na asem tiawa ne se opese wo hunu ade a ekoso nkomo ekoso ansana ababa awai enya dan no because asa ne ba ne nka no krenchre no eye owusu no aya jawusu no na o mami wabegu ni woni mu ase enti papa no mami ajawusu no mami no oba ye no utumi so ne ajawusu no kra ye peram za mami oba ne papa no wosen ya ne well enam se eye wunua pani bi ba na ase den eja wosen ne ba no nti mpanifo se ne yo ne wo kɔ baabi se yensen enye na chinyi na o kase edan no enka ebeya ni sika na oje nka ye nche so am se mame yenka osu ye mame na pa wani firi oti ase na me pese on se omno bosu nta me pese eti se ye keka mame no de no mame ne kwa no be me off track ye kwa nti mame na sem no oba ye se wo be kana nto aso mu enti na de tie no osu ni mame ne de ne yemfa yes enti osu ni de ne de wo se ye ka asem no wayare wantumi ana edwada obeba Nyankopon ya adomo a edwada obeba okay odi yale fo shuwe
ewiase on edru mebi a maka sese udi obi achi akoka na asɛm mama na sɛbe mpredwa sɛbe o fa yie kɔto yie meme di wachi akoka asɛm a sa asɛm ne metie fi wanum ne nko yie a me ne wokonya meka kyo sɛ masa asɛm wo de ntwa yie o but yɛse yɛkɔ ɛnyɛ noma ni Ghana yɛ pesa ade ne dodo me de bia maka me se me maame no na ne obi di asɛm bi ne nko yie a meka kyo sɛ maame ade a wo ne nipa ne di na nyɛ ɛno kyɛ sɛ meka nyɛ me maame no mo me fa de kwa nya adwuma maame asɛm obebu sebusa yi asɛm atodwa yɛ nura yɛ ka ho asɛm afɛ ne yɛnkɔ start na wo musa oba no na oba ne nka ne kura bi a wo mu nkyɛw yɛ na babu sae ai yɛ friends na wo ka asɛm bi oba yi ne mame yenu no kura wo ka no enkura no mu ni ne nkyɛn ɔmo na na wo nti akura we ɔno nko ande te eti saa obesu adwuma eti hɔ no wo ka yɛ ka yɛ fa hyɛ ɛnan a wawo ɛnyɛ mfo obi nyɛ obi asɛm nyɛ ne ho asɛm na yɛ ka ne ya ɛnyɛ ne ho asɛm mfo obi ho ɛna abrabɔ bi a wabɔ atwam so mfo obi ho yɛ de ya pa so ne yɛ ka ɛkɔ yɛ gye wuso de akora yɛ fa so no ɛntwa yie ne wonya de ɔkeka no ɛnura ne nkrɔfo no ɔno mbae no baako se ɛnyɛ sɛ ne wɔte o na asɛm ne bae no ɛyɛ nnura na sɛ ne kyeze no nka ade kyɛ no wafo ho saa woka sɛ yije saa ya na je so no akora wo hufo oja na kabra ni gatwa wono ni je ototo ayampia so pobodi hwe ma me nkasem mi donya me se badista mo so wanya unyira ye ya be kire kwan bebre hwe aje usu opa o me ntia se opa so opa onyai mi donya me se hwe akora wo ba kura adwale kwa ye mani hu na japade no woni ni kobo so a eno ase papa frɛ papa de no kwa de se ye ma ni na ho me kakra aha ono no se on ofrɛ o se ne lucky ni sa hwɛ wa ha aje se ban eti we me pesa me catch aje usu abusuafo ne say o menye very careful no momra me entra se ye nwa no so banchi case na no so ewan o mo so ewa ba banchi case o mo bai metu ahye Monday ye sa tra so hwe afiwe no eno ma ye be ye no eti obi ani ne lem mama nyabotre asem bi bon na ne yie mu a wa wo nan ye o wa wo numo wo nya anya oni akora bi anete wate enwu ani ma asenso bibia be fine why aje usu no mra okay yanko na yene Israel United in Christ yene wo mo entwetwe enkomo wo be kan se na wotwe se ne Israel United in Christ ba ye wo mo se Yesu Kristo no onye broni wo nipa tuntum ma ye no wo ye TV so kire ye wo mo asaba. We are going to have time with Israel United in Christ. They are here in our midst to share something in the gospel, I should say. Enutino sabre omo atrase yenya kasemu no emfa ema omo simaduso no ye be san aba mo nchen na ensemu a yaboboa no egu ya paso no ye ne mo ababa che na yesua mu ade panipa mema mo akwaba. I welcome you. How are you, sir? I'm okay. Thank you for having us. Glad to be here again. Okay. I learned that last week we learned something from the scripture that Jesus Christ is in a color black, I should say. Absolutely. The color of Jesus Christ is black instead of white man. Yes. And so pictures that is circulating in the word, it's not true that it's a rare picture of Jesus Christ. Yes. We had that teachings the other time. We are listening to you, what you have for us this week. Absolutely. Well, thank you for having us. And to the brothers and sisters of Ghana who are listening to the show, please get a pen and a piece of paper, write down these scriptures. These are things that you're never going to hear in your Christian church on Sunday. All right, so the last episode we talked about Jesus Christ, how he looked. He's a black man according to Revelation chapter 1 verse 14, and also how his people looked. The 12 tribes of Israel were all black. Tribe of Judah, which Christ is from. Judah had many brothers, Benjamin, Levi, Manasseh, on down, when you do the research, and they were all people of color. They were black. Now, I want to get to a message that Jesus told the Israelites what would happen some 30 years after he died. And the reason I want to go over this because it took place on the continent of Africa. Let's get the book of Luke, chapter 21 and verse 20, please. Luke chapter 21 verse 20. And when ye shall see Jerusalem compassed with armies. So Christ is speaking to the black Israelites, and he says when you see Jerusalem surrounded with armies, what army?
the Bruni army, the Roman army, go ahead. Then know that the desolation thereof is nigh. Know that destruction is coming. Okay, this is talking about 70 AD when the Romans came into the land of Israel, besieged it, and carried them away as slaves and murdered thousands of us. Christ warned us about this. Jump down to verse 24. Verse 24. And they shall fall by the edge of the sword. Who fell by the edge of the sword? The Israelites who were black. Go ahead. And shall be led away captive into all nations. And we were the ones that was led away captive into all nations. Go ahead. And Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. And it says Jerusalem shall be trodden down of the Gentiles. So who's in the land of Israel today, brothers and sisters? It's right here in the Bible, but your pastors refuse to read it. Right here in the Bible, it tells you that Jerusalem shall be inhabited, trodden down of the Gentiles. You have the Palestinian, Arabs, Gentiles. You have the so-called white man claiming to be a Jew, taking our nationality from us, posing as the Jews. Guess what? God calls them Gentiles. So you have two different races in the land of Israel today. They fighting over the land until this very day. Both of them don't belong in that land. They're both Gentiles. Read. Until the times of the Gentiles be fulfilled. And guess what? We're still living in the times of the Gentiles, because Christ has not made his second return yet. Now jump back a few verses where it says flee into the mountains. Yes, sir. Verse 21. Then let them which are in Judea flee to the mountains. Now he told them, the people that's in Israel, you Israelites, run out, flee into the mountains. What mountains was Christ making reference to? Let's find it. Matthew 2:13. Matthew chapter 2 verse 13. Now this is when Christ was a baby, and the angel appeared to Mary and Joseph and told them in a dream, take the young child and flee somewhere, because Herod, the white man, was after Christ to kill him. This is where he told them to run to. Go ahead. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. So where did the angel tell Christ to flee into? Egypt. Egypt is in northeast Africa. It's not the Middle East. Okay, that was a term that the so-called white man came up with in the late 1800s. But Egypt has always been a part of Africa. And the original Egyptians, the original true Egyptians, were black people. Black people, not these Arabs that you have in the land today. So we migrated deeper south into Africa in 70 AD. We started to set up different kingdoms. You have the kingdom of Mali, you had the Songhai Empire, and you had the Ashanti Empire, also known as the Gold Coast, that gold region, where we inhabited many lands as the Jews before we started to migrate amongst the other dark nations, the Hamitic nations that was there, and we mixed in with them. Watch this. This is something that Bruni knows that we don't know. Let me get the map. So on this map right here, what do you see? When you look at it, you see traces of Jews, right? Towards the left where the Gold Coast is, you see the Ashanti region where it says Jews, traces of Jews in the Gold Coast. So these are maps that so-called white people have in books that cost $3,000, $4,000, even $10,000 that we now have in our possession. Why do they cost so much? What are they trying to hide? What are they trying to hide from you so-called blacks? That you are the biblical Israelites that the Bible speaks of. Go to the next one. Go to the next map. Go to the next map. Okay, that one right there where everybody could see. Brothers and sisters at home who are watching, take note of this. Take your phone out and take a screenshot of the screen. So, Gold Coast. You see that, brother? My brother right here. You see that, right? I've seen the Gold Coast. Yeah, Gold Coast, right? Now, that red line right there, what does it say? Kingdom of what? Judah. Kingdom of Judah. So the white man knows that the kingdom of Judah was around the western region of Africa. The kingdom of Judah was around the Gold Coast of Africa. Okay? And what does it says? Fort Judah. Okay? Right there. The kingdom of Judah in the Gold Coast. The Gold Coast. Get me Joshua with Ashanti. Joshua. Now watch this. Can we find the name Ashanti?
for our Ashanti brothers and sisters. Can we find that in the Bible? Yes, it's biblical. It's a biblical name, actually. It's a biblical name, actually. And we're going to show it to you in the Bible. Come on, Joshua. Joshua chapter 15, verse 20. This is the inheritance of the tribe of the children of Judah. So when we came up out of Egypt by Moses, we were entering into the land of Canaan. God said, I'm going to destroy all of these nations in Canaan, and I'm going to give it to you, because God promised that land to our forefathers. So we started to migrate into different cities in Jerusalem, and we named those cities after our names. Read. According to their families. Verse 42. Watch this. Libnah. So Libnah was one city. And Ether. Ether was one city. And Ashan. And what? Ashan. Spell it. A-S-H-A-N. When you add the T-I at the end, it means people of. The word, the Hebrew definition for that word means smoke. So when you say Ashanti, what you're really saying in the Hebrew is the people of the smoke. So when we migrated deeper south into Africa, we set up kingdoms, like what we just showed you on the map. One of those kingdoms was the Ashanti region. Okay, let's the man translate. Yeah, born on Tofa, you can come baby or Luke chapter 21 verse 20 about 24. The HN say yes so Israel agent kwano hye nkom hye to say emfie bi ebeba no Israel for Roman for beto ahye so no man den akon apamo afro ma asase so makọ ewiase afa na nyina no mu firi ho no ma ono ma bebetra asase no ye Arab for ne kwasi bro ne kwasi kokọ na bebetra asase no so aye from Gentile na amama mu for nti ye before ye why ye ne Israel for trodo ne ye nya amama mu for ne broni Arab for mafata asase na yede omonte so ene ntu yen na wo se yedi Yakobon mran nsem ne asade so yede yede eye adwuma na ye kohwe map no se ehu map no se map bi wo hono ne bo den menu mienu etie yentumi enya bi entokose bro ne dia hinta ye abibifo ne bo den yenya bi yede ento but appear ama omayede omahu ade ayede mo bo hu dawro SOMPA TV so ennenti yenhwe ne yede yenyise Israel for no omo Ghana ha na be se ahenie kase bi wo ha say Mali Songhai Empire ana Ashan Empire ni nyina na wo sa amawe mu ana na o kan bibi se Yesu so Israel genkwa no your friend say your friend Dayesun bi ba say omomfa no enko Egypt ne kan Matthew chapter Luke chapter 21 no ehun say baby omomfa no kwa purpose so we omon kan so Egypt no ede omon kan so bi pe acho na say udwane kwa purpose so ontumi ma obi wotumi aba obi and let's say Egypt oho na omon ye de omon de Yesu ye de ekoye Egypt so Africa Africa ya. Excellent. So let's get some more, brothers and sisters. We have more. Unfortunately, we don't have too much time on this show, but we have more. We could go for hours. Zephaniah 3 verse 10. Zephaniah chapter 3 verse 10. Come on. From beyond the rivers of Ethiopia. From beyond the rivers of Europe. Ethiopia. Poland. Ethiopia. Russia. Ethiopia. God says from beyond the rivers of Ethiopia, where you have the White Nile that intersects with the Blue Nile. Ethiopia is in Africa. Okay, from beyond the rivers of Ethiopia, my suppliants, even the daughter of my dispersed. Why does God say is the daughter of my dispersed? The word dispersed means to scatter. How did God scatter us? Slavery. He says, even the daughter of my dispersed shall bring mine offering. Jump to verse 12. Verse 12. I will also leave in the midst of thee an afflicted and poor people. So the people here in Africa on this continent, the Israelites that still dwell here, you are afflicted and poor when it comes to all nations. Africa's at the bottom. That's why they refer to this region as the sub-Saharan region of Africa. There's a reason why they use those words. The white man's very crafty. Go ahead. And they shall trust in the name of the Lord. But although we're afflicted and poor, we're going to trust in the name of the Lord. It's prophesied that 2/3 of our people are gonna die, and 1/3 is gonna repent, and 144,000 is gonna be sealed. So it's prophesied that a lot of you are going to repent. Thus saith the Lord. Read on. Verse 13. The remnant of Israel shall... The who? The remnant of Israel. So who's beyond the rivers of Ethiopia? The remnant of Israel. The remnant of Israel shall not do iniquity, nor speak lies. Come on. Neither shall a deceitful tongue be found in their mouth. For they shall feed and lie down, and none shall make them afraid. A day is going to come, brothers and sisters, where we're going to repent. We're going to unify as the 12 tribes, and God says none is going to make us afraid. No more colonization.
No more slavery, no more affliction and poverty. Why? Because we're going to rule this planet Earth under Christ's governance. And here Kasafana chapter 3 verse 10 you who in the quote 12 and 13 the entire saying say Ethiopia or Africa has say now can say Israel for the boy see on by for Africa has say Ethiopia on my betra has say number hanma one na wo omudi ehia e wasase su apa Africa ha and asase so omudi ehia ni nyina na wo fom pa ye twa to okra kwase bro ni de onim sa anwa ni nyina ba ye wa say de ye nim dan ti na day ye den adi e SOMPA TV as nti obi amie na so na wontie na brebe ba ya ye di hia no ye na be di wiase so eso biem enkom se da ho se ebeba. Okay, let's use 1 minute to wrap up. Absolutely. Let's get you some more. So, give me Acts 13 and 1. Acts chapter 13 verse 1. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas. So Barnabas was a disciple that was at Antioch. Go ahead. And Simeon. That was called nigger. That was called what? Nigger. That was called what? Nigger. The word niggers in the Bible means black. The disciples were called black in Antioch. Why? Because they were black-skinned. They were black people. Brothers and sisters, it's time to wake up and come back to the true understanding of this gospel of who you are. This Bible, this book right here is our constitution. It doesn't belong to anybody else. Okay, so let's come back, unify as the Israelites, and do what we have to do to usher in the second coming of our Lord and Savior, Jesus the Christ. Yesu Yetutum. He's coming to save us all. Okay, those who repent. And see can baby asomafo nyuma ne tu di dumiensa yimu ba ko ne che say asomafo no bi I from say nega che say obi oyeden oye tuntum nti we che say Israel for no me tuntum e ho no manya akosi broni na na wo ka ne ho asem yen ho asem na Bible ne yede eka. Okay, we thank you. Your time is up. Hope to see you next week. Okay. Yes, Lord's will. Okay, Israel United in Christ. And Sabi no more attrition kono pani more number be between the two fatu dwama yo until Israel United in Christ hope so frere ye were so ye bo IPT baby afita for no one your number send to bet ma fa pen paper na watwere 020 74 42 316 020 74 42 316 MTN so okay yen fantwa so 0540 85 92 55 the numbers mienu nyina ofre ya ye beje waso aba ni akiro mu de won ti ase ni akiro mu ba okay Israel United in Christ womo na sabiri womo say yesu no wonye fita wonye broni o nemmom oyinipa tuntum say ye kan say agenkwa no pa de a ene naka Africa ha ofri Ethiopia oyinipa kokko ana say Gold Coast o de edin nyina bebem de map bi abetoto ho na omu bie Bible no baby omu say Ashan na che say Ashanti no eno so Bible mu ne say ka say savior no pa de a yini patuntum na kwasi bruni de seven producer waba ebedada amanfo we SOMPA Asem Mpe Nipa dwumade we so na obetete sansem we bi ewo so say Yesu Kristo agenkwa no kwasi bruni say se eyene dia na so ni pafita dia enne no enchechire bi ko se entisa yasem yako na yade akoya nimu adwumadie we ede obi anim sa santeman achia tum eno nti no ababa wo a wo firi dwuma na forma portia fam ho ebaye no na asem na sabre yeguso aye kan odofo eduru ba bia metai eka kire mu se adwumakuo bia dawuruma na adwumadie we empempi no yetumi ede ebre wo mo na aso yasene aboho ka na yetumi ede bre wo aboatatia enam emabaso eni twaso sa na adwumakuo we adawuruma ene yenya bi ede ebesemo your destination travel services wo frewo na wose menka cho say ya kwantusem ko ade fa bedan your destination travel services if you say wono ena sabre wadane bofo ane nam hu apaso wo manfo edu onso atentwe na ne visa yi wo gema manfo ano no na menka cho na magyade wo bibia da wa ye krado wa ye ready so obekọ broni krom na wakọ akọkọbọ ne bra no se eye US abrochi mamu se eye Italy
anase wo hini krom London no English anase Turkey mem baby bia hefa Turkey okofa nwoma ba suku ni a opeso okosua de anase awarefo amokonsra hwe enu nyina da wode mo betu kwan na visa no eduru ba bia ne je edin ye pa na se de ne je no betumi aye mmere na amawo na wontu sika emfangu na obi enkwaji sika nie no na make for your destination travel services asokoma poni asokoma porura bank ne di hwani mu obos mense ba clinic pe ejuma wo mo bono enya asem ketwa wo mo bie wo mo process se ja kontu sempa de fa beda wo mo babbo wie pa ya friend your destination travel services ewa homa trufo we sewa from Konya 0257 298 084 0257 298 084 and 0206 748 767 0206 748 767. Your destination travel services nema enono Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. Order for ubodain usidanya ehubehia so beboso na se ubabodai no so dia na nyen chance bia kwa ene de bodan so ifiri se sika yie no duru ba bia ti se hwenemunwi na twi eyeye pa eno ti so obobo bia no na de koto ade a hwe se obeto ade papa eno ti ena Joy Cam Roofing Company Limited say ene nyoma bia wode ebodan so bia ne chance no nyina no eye papa eno ti enkoto sika hu enkoto ntwene na akiri wasa be padan so da bi o ma mo campaign nu sa no eno ti na Joy Cam say na nwumire me kan to say Japanese platform bond alozinc no owobi na alozinc chance no eno na agi him agi din ewo Ghana hapa eno na Joy Cam say men kan to say what tonudo so pro na self lock no IBR ne IBT Euro tie and metal trashing nyina no eno so obana kacha enye na ewo ho wodofo say wo bo wo dan so na wo bo wo dan so na sensu oto na se wo nwina bia se baby so baby nwunu dia Joy Cam Roofing Company Limited so wo mranti a wo beton chance no a wo besan ama o makono makoboso ama fe abra wunya wo ha bia tachiman akra sunwane wa Kumasi Bogatanga Kaswa Tamale wo ho wodofo se wo kwenchance papa dia Joy Cam mi amabobo subiano okwa ubenya bi ato na dia kodudwuma no abodan so na nyoma konkai ediamau 0540 125 816 0540 125 816 and 0551 009 000 0551 009 000 sana mepe achro Joy Cam enese men kanchro sa enyo be konkai edi amapa cement seba clinic odofo si ekotu ya dia se dia ama me ne wan se yade nipa benya wona ya yade dia odofo entra wo ma yade enu nya ni wawu yenkotu yade na se wo ba bi fiti ase se dodo wa no fo ni kirem e wo cement seba clinic odofo enam sa yade dia wotenete hypertension prostate na no a mojawe anemia obetu ase na wode amawo diabetes ha manfo no odofo udru cement seba clinic wotenete odofo kidney no ana liver problem odofo baby a enwoma ekeka kono all sapadia uyam no etutu typhoid no so eyefe arthritis no ha adwene candidiasis no ye enipa ni ahoto sayade eba ababa be fa no mum na hawopadia cement seba clinic na nwumire mekamfo na mediama ho na ye konia kotua yade ase na ewo cement seba clinic awodofo yema ye ho anya ha kira wo ye adwuma enu ti ye du asokoma pon oni asokoma porura bank no enedi ehwani mu ye kɔ hɔ anwoma be konkai na odi amaye na won cement vital heba mixture so abadwa so adodo na frɛ na gan wo ya ade yie mi akasa de matuni di odon so sa agan no eboa papa emiemia wadiem bufu ewa wadiem ewo mpa so nyina no nyina atu ebetwa 0240616061 0240616061 yekɔ cement seba clinic na yenkɔpɛ bibi ento wodafo yekɔ trader sako pada aso eye de fatete atempon no so de a trader sako pada waba ama amanfo ho atɔwo mo wodafo duru ba bia sɛ de wanim wanum asu yayi nka no eduru ba bia nyo eno ti body train no fa bidie hyem eno ne apostle no fa twu sɛ wo ba wo huru wanum awie no
na bidie no ayi wonum adwuma na kankan no nyina afrim wosene so wode sra efe eyeye e ma nwoma konkai pa oduru ba bia wankasa no mframa agina oyam uyi mframa ba bia wo no enye toilet no wura so upia yese che mframa fa so ansa na amanfo bi atumi awura ho se wanko petro de chakopa da oduru ba bia nim guase no na abagigi o na amanfo tu din abra won timente eno tie ko petro de chakopa da kira kwan kidney na ne kura ni padua no ye nim petro de chakopa da ba ma kidney na ho de na koso kan ye pa sa na toxin nyanya kira ka wo waka wo abo bi ebro wo na no na toxin poison beko widi mu no so no trader chakopa de bitu asem na ede amount Colina Keba Freddy Menseba Danny Heban Apidank Mr. Heban Blazer Wukwa okwa ubenya biato trader chakopa da wasokoma pon ni Pentecost Sunday no na eben ho yefre won e wa homatrufo we so 0243943413 0243943413 trader chakopa da wose menka nchiro se ubetobia betumi edi udwuma ababa wakiti ye na bofo ni maba aboa yafo bofo wonim aboa yafo akodai emobonse o mobonse nanso so akono bekuma manfo efie nya wo dia chinchina twan wo se media wo de ma baba onim guase a eko kantan krankan nana me dase na Mr. Robert se men kan chew say kai se eneye odo somimu oh yes odo somimu and the trooper na yes sorry ya ebasu gidi ene na yawo yawo de bia yes odo somimu yawo de bia sorry ya no okay ya kofi azamo we oh akwa bia madam fu bi ono ba kwa dem oro no ho ache se o ka che oba se dum kane ono ba adabi eno sa de nye ti se ni na uti odo somimu sa de nye ni dum kane bia wa no oba ru adam na ono be ma no ro no aka che oba se me dum kane no adai lady bi catch me say oye oba be ma odo no opena se ono be ma no esoma obi se wo me frɛ ne mra no se ne pa o se sa be ma no opene da because oye be ma woni akukuduru na oye butukari yes between an fantafofo ni butukari won se sa se mo mekane mre bi se sa tam na program enya ma so se be ma wo ba wo woni girlfriend ana wo yire wo dem a na mo ji mani a dum kane e apam dada atwam and yes enye kwaku ana anya adetena so dum light ye na light no dum na ya na adwebe na wo me de minimpo de na ema omudum light no ye enkane no na ye ne ye maame ne ye papa no a single room na ebinim anyinyini empanifo no no omunim nyansa kire se omo ba be ye bibia kane anu bo nso ye nkasa dum no madwom no kane anu se no ye tete kane anu no my de no madwom no because of say enkolai lantern no yes no eda dem ho no mu bi na me no mienu me ne wo nkwa na ye da ho no na bo no ho no usi dum kane ma me hunu bibia okay non do breso e odo somimu ye koyenim eja wusu no de abane se efieru an kwa se eja wusu ntu enya ababa we nku o eja wusu no kwa so ntu frifi ho no aka no eja wusu ka kire me se efieru an so ono so ntu enti mesre aye adisuya emayen efieru afo mebrebe wode dana ma ahai no ne ne yire nete enso ababa awa bi ofie on ma no tata efie ababa awa no efie ru afo mebebe tata tenant obi obe hai ne dan no o wense ne ho ofepe obonso wo tata no bet se nyankopon domo wo hye wanmunyam na otumi sifie a enso ho so ye nmunyam fo nye tambie na nipa enso de wanmunyam wo ton wanmunyam na didi agro sa aja wuso abaywa sabi abobo nsewei wo hwe wo age ene ni age a entale eni wunyina so na bi enyina so ne de eduru baby a ontie eduru baby a encanto de na se kasa na tie de ka baba we kun na semba we asema ba na mana be kanto na se na usui brand tie ja usui duma na afo ja usui wo de ma men kan sa anye wo me ka bibia se ababa we kura ja usu obetimi aturi no de na firi ha koduma na afo obetimi de na eden tomato no so wo mre bet me de ho na nei se oba be ma otekem na ka na yema na oba ne to so
no what mammy with your bread traminazo. So Ubetima Mobana Tranazo, how to cry, oh, Beman, Omreda. Tatali. Oh, yeah, and once somebody, oh, yeah, dear. Ah, yeah, Omreda. Minim, said dear Nana by a show, say adieu. Bemat now 30 seconds. And near my saying, I made the iron ross, necessary member. Oh, now come and transfer 30 seconds. Just watch it. Oh, man, I don't know you. Oh, Bear was right. I ain't getting it. Obey or better than as Mammy Patrol, transfer now, bread. How bet better now, so how Omreda to someone. I didn't try. And there's some about it said of force worker. Say, your share a Joe, you are better than Racolea. Asem Mpe Nipa. Then they do situate a mayor be more say, correct memma, one more domachi. Okay, now, Madame Asem Mpe, what I Joe, the idea why they Joe, you a Dino. Now, Madame Asem Mpe. Oh, Mama, in your program, no, I am your program. And what I know. Oh, Debbie. On Trevia saying, I was what dear way, you know. Oh, Debbie. And just over, first was by say I was somebody. And I'm not some by. Na young Jenny, see, and one. Na Joe was some, I Joe. Now we cried, yes, I was some of us was Aquatran again in Chow. And I'm assuming they are not the men remember. I look at it again, but you didn't. The way. Joseph was a minimum size a dog, you know, so more posts and then you'll be doing one. Hey! Oh, now are they all by me? Joseph, who this year? No, how this year? Myself. Oh, this year, no, Madame. Oh, some 90 minutes and our modo. And about could this can care about so flowers, so dear man, how you know you should. I saw that catch. Why? Some of them are if you're not sending me. We are so Quakwe. If we are so the away from a bonnet. I can't open your Kujan and I don't know condition is permanent. Whatever. Nana made this wrong. Where do you best see? Yes, sir. No, I'm not saying some people meeting. As a papa, Sanya Sao, Anka Ababa way, and yes, some next year, and Cobadi, and found so. Oh, yes, oh, yes, I'm a bentia. Well, my say in subot a bottle, Nintuas one, baby, I say a Ketwa, yes, okay, Ketwa to me, a cutter. Kesiye so na kesiye so tumi kata ketwa so so ne meche no enti oba kwa no so ye obi a wo form so wa na se wo yere eyetietie mudu mpa so amotenten ye pe enti nka ne form no de atrohwe se yeso hu hu ma toto a won hye o hu asere watoto won hye e mane na nka jane na na be hye ntia na de na chi no abutuo no ntia wusu no hu ahwe so mobon so odi kwankom okay mami tia mami tia enti Ofoso. Jewusu akofa bia ba. Jewusu anya de akola o. Yanka no krenche nipa. Se wo de jewusu pa mesra mo. Ofoso ma mefa we ntwam. Wani so wa asem bia. Wo de ne hyeda anya ya de ma me ye boa no ba hu mi ansa. Na bia ye po me. O me ne ya prane ayo kwa pa be kwa so di ni na. Mabo ama de se kakra na de se bia na o asam no nsha na baba bi tro beti atum ko ba se akra te beti atum oboso abo akotira wo ho o se de wo to bo abo no ne ho nya na hye se bia so se bia ku de wo gina nchen a wo cheche se na fa ase no wani gine ni ade no mate se mami na o se ne ba na ya wusu na wo ba ha se no mo no Ofoso bema me ne maame na anka me ankasa no enka mesi mitrase na anwumle se wo tie ne a menim ne da but sa na meka a kire no wase wo si mitrase efisa wa yo ba de enti a meka sa no se ne bampo ene agawusu na agawusu nka hwe nkire na enyam bia na asem wese ne yatena so na nsa ne eno a yesa tena so enti sa asem ne hia na wo pa che se onte ho hwe me so onte ne yesi Facebook wo ho no SOMPA TV Ghana and SOMPA 93.1 you can go to YouTube and also your SOMPA TV Twitter nyina ye nam ho eno nti ofo so be masa wanti asem na wo fu akita wo no wonti me nkwaso am obi nsache ma
na hwe so nya se wo ba ha se no ye na wo ba be sa yasem no da bi ne papa mu kula no enko betimi ahwehwe ababa wa na kira kwan wo fie ansa na wo ma ba ha se nom no bi sa ne sa asem ne se ne sitie na ne nyina mu no se obesi gina yese ono no ye temuafo panyin e wo sompa ha se no na sa Asem Mpe Nipa so ana se wiase mu nyina nti no won na ebesi gina ya ma yese ne thousands of sen obenya wonya sa sika na wo ye na wonya sa na num na e ne hene na wo titi no ne ye so ye nya itie ai asem na nya na asem ne ba ne na aja usu onya minor onya da 18 ena wo yere wo ma 18 bibi wo ho a o take decision for himself anya wo na wodwene ma no menyi ni ye se okwa akwase ababa wa de pe na na se bia wo mo keka no na wugina benkuma na se nifa epanyi so obi nim twum wa ne sampa hye so eti oba ne be mantam asam de obi ani wo betimi ehu akwa akosi ase eti so oba be ka Asem papa ka me hwe se bi oba ye no oba ka se bi ababa wa ne kra no oyo oba owotema owa abadaye nte no de asie no ma ye ntwa nko benkum ntwa nko nifa ababa wa entwa ye whatever it is whatever happened no entwa ye se bema efie no kra nyo de akoda da ababa wo bi ka se prempa sambe ho eyam papa de Kumasi airport eyam papa de akotoka so ye me wo fade yi na wode kwa akose wo ba pe ne be wi akire na nya ne de awo no why to say security awo hwe fie so ehwe so ni ti se obi ohwe kokko ofuo so na wo bi ba be pe kokko aba ni bi e de akwa akodua na so de akwa koye na ade na se oyi kokko hunu ni bi de akoye na monchema na se de samina bi a wo se na eje me ne wo dance an waye na me de oda wie so so ase ade na wo afa ma me a ehwo ni asem na eti ya ka kire ma me no de obai kan de won kwada no samna bi mpanyi susum ye we na madwen na me ka kire ja wo so se amani amehu we enfan tutu ka o sa ope asama difo da wo pe ne amadufo da wo unya asama dufo de wo ye ne yese bone wo na katua no eya na ewo ho ma obi a na mo sa wo ye bibi no wa anwene ho anka kira obi a waware na wawo wo ma wo ho a wo ne de wa besi TV so na wo yese wankasa na fa ba bi nanim gu ase ne fa de e na wa anhwe ekrampa ebe ma na akwa ebu wo dem wo se wo yare no enti ye ka kire no wo hwe me ya na sede na bia ne ma ne bi wo wasa ne phone ne ade ne na bia obetimi asra so for so be ma ya hwe de obetimi aya ama no ma me bi so wo ma metra ne ncha for the meantime ya da ma me na se obekwa akwotena for the meantime but o me na se de ababa wa ma me no de dan ne ma no krampo no we owo ma ababa ya ka se no bibi na ya bibi ntia wa wale aheka wa mienu pen ya na ye flo pen na bibi na ya bibi ntia eti wo mo tete nchen na na akwada ne na sei na se no wo bibi nto wa woni obi abrabo mu nsem ai na wa yese no wa wo na ise na nko wa na nko nya dai eti ya ka kire mo sa ne man dia ye bola shit ba jo mo fa mu nchen asem na aba ne ye ka ho asem ba papa na nya akoyusu ade na wie kwakwodi na wie mesraw edi anu ho eka no na wasa wobo eti wo mehwe na wo mpe ba bia dan bi 2 years dan enfa ma kwada na se onfa hu sika mla ye de kwa bodefo na no kra ho no onko pe dan bi ama no because ye ni mitiri mu asem onfa sika na mla ya kase be di nanim na ya kwa pe de wo se otena na so mbadwo na brabo be ko ye di ama na obi ani wo so bibi enye ne pass obi a wo pass enti o mo kika se na akwada na se obi a wo pass no so na ye take experience from it na dey ato abrabo no so nti no ofo so be ma me fancy ase no papa no mla ya me ya adom ase duada ye be twe no me pass papa bi nka no fa sika na mla na ye fa nko pe dan ma akwada no okay me nua ba ya ko o wa Asante Mampon wanya ne ba bi ko nyame fa ne kransie Mampon new daman oto knama bi otunidin ebi wo fie na womu a omu keka se na baba wa no ayisi no obekwa akohedi wo mfie kura no na ohwe nhwe ye omunya sansem no ka ewiase eduru babia yonko da no da enti meka kire jawusu no se eba se ya na amanfo otu afutubone na ukote bia bi mu a yawo no omu ntibie o na obetie we ya Asem sebe na meka kire wo no Asem sebe ya kwa computer so adwa dimra de oba no so anya atrase wayo hello dog oh wayo we just watch it dog we one get to attention media and wayo si pa de ye ntwa movie wa ha nti omo kan nyame so o munyai de wayo si kire no e bo ye ntwa movie wa ha
No, challenge now, of course, now. The posse, because I won't buy a rap of children who's a one cassette. Hey, what's a wow moon now? Be an answer, wife. But on the wife, no, Funny mommy. Funny mommy. Dog. Hello, madam. Dog. Yes, madam. Almost all mommy fans, but you know, the marking scream no cry. And no, dear, and come home. Now, what's it about 25G and young am I an answer by any rap? If I told me, SOMPA FM. Now, man, I can't rap. Information. Any yet you. 5G. 5G. Is it also be rap? Nancy answer no. Obeto nyuma na mebua. Any my acapella name. Mizonaribo. Mizonaribo. Asaberime. Mizonaribo. Asaberime. China Oriba. Na you all told you no cry, no dear have me to say. Oh, son, no, the way no. But you, I don't know, Pentecost and I say assemblies. Okay. Why are dear pa na and on the young fat? And oh, yeah. Yepewa, dear, in fact, me fair why you see Payas Anka. And you're coming as a crime of for bets. Mr. Why you see me and it is no, Yepewa Wonyum. And I said, what a Yepewa rap in Pacho, Miss Rowe. We all bind me mouth hip hop low, you could low BPM not fee. What I am, it's you. Yeah, rap, mommy. Yo, mizo, yeah. Mizo, yeah. Mizo, Me ba cho yen wie yo ti sire ndie enye full stop wadaroma. Yeah, rap my uncle. Last one. Okay. Yo, mizo, yeah, sugar free, so yeah, sugar free, pineapple apple banana good to be yeah, sugar free, ubenya huwante, ubenya energy, yeah, sugar free, diabetes, utuningi, yeah, sugar free, utuningi, now no for why you see ready attending can in fact why you see it no yent me can say yeah man na yes party goes go be Jessica auntie oh what mama no see eh and you say no all the another ma wu kuna ba be fa ana say when you Asem to wa ba be fa wa de SOMPA FM. Eba cho umizo wa Hawaii ya da se pa se was also why your mama friend say mizo. Okay. SOMPA Asem Mpe Nipa no ye no ye my home so a ye nyina babia
de waba no enya atrase okoduma samo hwehwa fidie ema tromo bedie kopa bibidie Asem Mpe Nipa no yaba na yaba no kron aba pawosima edu enwotwe de waba no enya atrase obapa memo akwa aba yeja openi bibia boko de nyame adom boko nso enya boko ma me ne frɛ wo sei Benis firi hin na baye Bantuma Noki tweme sesia meba ne ato en komo twetwe no so wate Odivo Samuel Prayer and Counseling Center odofo yenko na yenko akwankyere papa ho efiri se ewiase aye brabo aye bono eduru ba bi no anya spiritual father na nwoma eye aginsemu odofo eye kana anasa nim guase no obidi ato so yade aye kwankro na a spiritual marriage dia a Odivo Samuel and Prayer and Counseling Center ono na mekanfo na media ma na nwumire odofo awieye bremu die Odivo ba ko pe enwaka e wasantemema eno ane Odivo Samuel na wukọ manhia hembobo anu a ejaba family house ho ena akwankyere papa usa na woboa amanfo a wo free Ghana fa na nyina na woba ehuru den anti ena mekanfo Odivo Samuel Prayer Council Center ma say wokyena da what na sem eni to odofo utifie eye den de ada no so nkonua no Odivo ebetumi eye free so adwuma sem na ye bisi basa eduru ba bi akwantu sem de se wankọ na Odivo ampagya sa no me no amfa free so a passport no eye oba o nanso so no ubeduru na ye be manfo nyini eno ene ha adwene no enwoma bi atetete sa ye hunhum asem no hunhum ani wade e Odivo Samuel Prayer and Counseling Center orofo ye komensha himbobo ano jaba family house na so wa from kwanya ye mfra wa homatrofo we so 0504 588 454 0504 588 454 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 and 0265 441 995 0265 441 995 Mesha yembobo ano ho eno Odivo Samuel Prayer and Counseling Center wo orofo yenko jo apo electricals abaduma shante ena meka na asem every say signal cable no ene wire wakofa free enkran ede aba na sa wire we eba e temane nkran ena na isa o mate so mfa so pa jo apo electricals na se debi mame fa bi enkodom minwano mo kumase eno tira me frɛ no abaduma shante abadum kumase wire awiye brem ye de e wire ye fie e signal cable e copper wire so pepra die bia di wo ya fie bia no jo apo electrical so tombi bob ahodo wo tombi na transformers ahodo so otombi underground cables otombi orofo wo twen die na me kanfu jo apo electricals na wo dia mawo emema wo ya edan no eni nyina da wo bi na wo to ne duduro mo de kwakwa jawo saa na akọ na ka so voso aboaje me ho na wo te no a e wo se jo apo electricals otimi eto so Ghana Standard Board aje signal cable atom Sana Energy Commission for so agiatum electrician for agiatum if you wura for kra de and say that time for wa o mate dene or for if you share bebre na to atwa e wa santemam nyina no e signal cable e ba ye e na ma wo nyina da eto atumi atwa eno tin say ye kopa signal cable ato e wo jo apawu akachia e Japan house oni MTN abrosa no ena di hwani mu e wo PZ afam ho asisi tasi ro denyame obehu jo apawu electricals e wo yekọ ne ekoto do so po na etumi emwa yen na nyoma enkonkai emfama yen na jo apawu se menka kiro se woto signal cable no na se wo de wo ya ufie nu a electricity bill na kofam o efiri se eye wo ya papa enuti enkonkoto wo ya bia emma ufie nkohye efiri se cement to edene sana blog twa so no ano dene efie no besia wie no no aboka pa to wo ya papa preko wo ya papa no ene signal cable eno ti say ya fom kwan a ya mfra jo apa ewa homatofo we so 0246 9058 98 0246 9058 98 ana 0543 934550 0543 934550 jo apa oni manono yeko na kache na yeko pewo ya papa signal cable na yefa enwo ya yefie maame yetie wakosem a wode bedan SOMPA Asem Mpe Nipa me pacho ene say na me pedan
enti agent bi di manim de me call Bantama Bantama uko race course a pharmacy no opposite wa enti me call na papa bi na wo ye friend na na ahenkan oso ya akwabo ahene chiame oso ye ne akwabo ahene chiame akwabo ahene chiame ewo kumase me patron akwabo ahene chiame ne ho na haida ne firi ye me patron na ni din de say na ahenkan na ahenkan okay enti no me bisa ne say dan no de ma for how many years no chem say 2 years by a month ye 1.2 na ahenkan no na ahenkan yo 1.2 ba efie no nyo no nko ane dia one ne bra pani ene wo ho ba ne bra ne nti hobi ono na hwe bibia nti bibia ne echi se one ne bra di ho nkomo ba ne bra nso se obeje 1.5 a month ne bra ne nso de na tontu enti na me say still na dan no de me pe ma hwe enti me pe me ho kire me wo ba bia me woni nti na me be pe bi ba me time mo na nson ye ba me ana me feel se me mfiri ho na bibia tu ntwa nti me pe ana o see you what enti sa 1.2 a month no 2 years ni 28 million 80 cedis aha ana o me kan am see you mate enti me ko dan ne ho January enti February na am de sika no e ko enti me de ko ye no me ni agent ne nyina na de ko ye de ko na o see unua no opesika SOMPA enti no sa 28 no me de me fa kakra na aka no enso so nenye 30 million preko na de mana bibia be ye okay na am see you enti man kofi ama ho ana me sile agent ne se ne de na am de be ma no me se no ma me mfa bi nso so nenso 30 na me mfa mana na no na actually na me de ne de na man agent ne nso te mase na me de 30 ni share agent ne nsem na o de mana na henkan na o je na obo actually aso pepepe ba wa ama me kin o kire me se obeka hwe ni nua ne se me de 30 na ba enti de ebesi bi obema maso ati enti me de adechi a me mfre no adechi na me frɛ no so ntimi ni nua ni nhia na afa na no mbesi no like chiame no akwabo ahene chiame na afa na ombesi enti na asa wa ye na ahenkan na wa ye busy enti o ye bi o so ntimi ni nua ne nkasa enti na abro be ye man ana me ame ye se afa se me ko hobiem na so no ntimi ne nkasa ya me na ngi biem me kwa akopa bi wo baabi fufuro because ehia me enti me ko ho no a man time na me ko na me na me sister am di na chi nso aba me nchen na o se ne me ko ha me ye nko no nko hwedan no baabi e wo na me ne ko na dan no obi timu ana pacho no obi anti na den wa mo anko pentin akotrem enti no me na me sister ko a obi e dan that day na nwumre ensuo to enti e bie na ensuo abem na wo bie na ahenkan bie mamu me pacho ai na ensuo abem na me ye se da bi nana baabi a me wo ensuo nti na me itu no enti se we nsuo abem a ye at the same time baabi akọ na nsuo ha o me pacho na ha so ba nsuo no so nwunu na je so ofiri nkran ni betogem ya asem o enti me nya at the same time unu nua ne nsen hia ni hu nkomo se 30 no obeji ana se onji enti me na nji biom na o see you what me de me nko o de sika na ma unu ya ne enti one me beka se etwe na am see you na ade enti na unu ya ne se 28 no on tiase 28 million cedis no ope a month no 1.5 ompe 1.2 enti eno ni besi 2 years na besi 36 million enti ade enti na enti ase enya adwuma na odi sika no amma no ana me de me ne ka ma enti ase ya adwuma na me di sika no emma no enti me kwa me yesa me be from ma wa bagi kin no ene se odi abe ana am say okay ene me na ngi biem ba ma hwe ni ma on frɛ me kwa hwa na wa hye me ne ochina ene ochina sa nti afa me ma me bu be fu no me kwa hwa na me kasa ne ho rough to what did na tempen okay me ndi na tem de ba ya me kyerɛ ni se nka ne wo faase bi ana se ne nana na ene me a na obi di bibi we di me a wo so yo hene so obi di asem we bi ba wo na so se ka na sen na wo besi a wo be ka asem me ka sa kyerɛ na what din fie say but you're 25 na wadwene mu do say na aka kyerɛ nana no me pa kyerɛ oyi wa no say
osi mi didi natem menya febuo ama nam se nyesa enokra da hɔ eduru ba bia wo kora ka ni bre so because ye wo anka bi anka wo mpene fanse enye wo a obi de saa asem we ya beto anim sen na obesi a obeka nti oka kyerem the last time bi am sa ko obi oka kyerem se me no ompe manim ahu biem mi hia me ne hia ne saa de no ana mbisanse me ma de wo hɔ na megie enti se oka se hia ye hia ne na e wo se wo de ma de ma me na saa no ye nhia biem ba on fa ma me de ye be koso ahia mama bagi misika scan kodi no wadi sei scan kodi ne ho no February na me scan man February ton me pa twa o kuma se ha me pa twa o wa ha ba se se wa tu kwan wa dwane 7 months nie me pa twa o na na adwane me pa twa obi afre na on fa kwabo ahene kra afre na on fa na ekoba sa no de tumpanifo bi animu ana me pa twa man fa tumpanifo bi ani ba o ye se sika no de amani nua pani no o junction no ye friend say nana tonto o chalo abrepo junction be bi atafofo ni lodu no station ahenka so de amani nua nana tonto me pa twa okay enti me ye se nana ni trotrom dudu enti me kwa nana tonto ne ho na makwa akọ bisa ne se e ya mpa se sika nana henkan de amana enti me kwa no mankoto nana tonto ne wo fa ase bi na mkoto no no so gitum se e ya mpa ahenkan de amana nana tonto e ma nana tonto nso ayuzu enti ne chi se obi beje dan no obi beje a omo de bem na che se de ahenkan de wa diskana manya nana tonto so wa ayi kumase heyai abrepo janse heyai ya free production team no so ne nana tonto sha ma me wa wie wa asem no wate se wo kan se we adwan me yam hye me na se confirmation aba se wo de amana nana tonto no otwa loto no dia mo production team no emye hwe mode bo a wa ba fa ho ye free be ma usumra na ye hwe mode a wa ba fa ho se ye hwe se nana tonto no bia no ne na di nkomo because the duru bia panifo anya saade no sa akoda wei na me kura no ane na kura kwahia ba na yesia yi sa akoda wei atumi epeso obobra na opeso otene ho firi ne maame ne papa nchen na wanya kakra be ha dan a hwede panifo bi ye nananum fo bi ku nananum bi animu ase odwire ho a wonti ase etina na tonto no so wagye atum se ska no wo wo se wo de ayedai ono nso se one day what their friend lotos ka ono de oye fiera na ode edan no ode na downfall se ye akire na me call ne hobiem no there be minister na tonton sisi ka na fa ne so wose one day oye fiera nti obi behind dan ne se ahenkan di sika amana ni sika na ohia nti one day wa use onim se ne dan na ode ama han no menya sure so ye nana sister ka my production team mransa menyin tum so ye nana efrisa asem we kura no a wo ka kire no a wo ka kire ne se bia ka no wo fa ase bia kan ya wo so didi na tem no duru ba bia ya na abro sem wo mpapa yenhwe na ye ni production team enim komo panipa wadawroma ababa wai sika asem we ba ye no nana tontoni ni nwa henka no woni wo madi nkomo ye no kre me no madi nkomo na me sorry ye no na me try na number ne senke ne be ye den ebe kasa na ohini bi ebai ebesre your friend say nana tonto no na ba ha SOMPA FM na chief producer nana tonto no ne na di nkomo yeso wo abrepo junction he ya sesei no ono no ba besre se eye wono ene de dan no ma sa wo hene no enti eye ababa wa no sole ko ye na asem ni bia eye sa nana tonto no ene de dan no ma wo hene no di ahenkan nana ahenkan no so onfa ma hai se onfa there be ono ma no edan se ontenam so onti sa dan no a woti mu no e no no ode dan foforo ama maami mi wa so onye fie wura abra sa nana tonto no onya we enti asem ne ba ye nyina no nana no onde wo defend senka wone nana henkan no ebe kasa ama sundua ye de aba no abetua maami kasa se sika no esonso enso saa ye dia asem ne be de bebon flamam nanso maami ba hasem se bro boso memien sakra so ahu da bia ene ochenanti nana hinkan no wabɔ ne tirimu pose maami nya de so betua ne sika na ma no na sesi o sika na bedi nana tonto ho enya no kre sa bedi nana tonto enya no kre ye be hu kwan ye be fa so bedu so sa asem wi yes efiri se maami wo sisi sika no ahinkan se abedi ho ho nana hinkan se o de amana na tonto ama nana tonto agye atum
dan na ema han na ahenkan de sika abere no enti oni onim se ode dan na ama han enti esia no amene wo kasa de wo sika na kodi na tonto ho ye famfiri ho church kwa ni se ene na naba be 2 months muni adonten hene enso frame me say asem ni say no mo aka che ni nti memrani enhia wona na tonto ho no mo hu de ebeye fine me call omo kire say omo ne nana henkan ne ma bi wo outside omo ne omo akasa omo si ye ma bosome so a dabi me mentenyo ma bi asese nipa wo bo omo di nana no me panim guase wa santema masa eduru ba bi a nana no bi mayemfo omo anim nya fom okwa bi so mesre wo omo nana tonto no so wo junction he ya de a etra ya babo anan yakọ wate maame kwa kuma to yem wate kwa kuma pa to yem wate na yakọ ya producer bibi foforo on say we say sikana be di nana tonto ho last time am nana tonto kasa ye no wan kan hwe me say sika bia baba bi na just watwa wontro yes me ne nana ne kasa ye wan kan hwe me say sika bia baba bi no say ofre man no kra no a onfa enti migusu when you kwa bi so kra na hinka no ntu kwa bia migusu pushi na kwa bi si bia no yebema atifo no ayawe na okay pana members bebem yenko 21st kene kose ho yade kakra emra na siatica 21st kene nkutu ena tumi tu sa yade na se na wodofo efausisim efausirim akosu na se siatica no eyintrim yade eyeye pa na de otimi etu siatica yade na se de bibidro etu ase eye 21st clinic na 21st kene kese yade bibre bia da wo betu ase no de ama na laboratory ne scanning fidia hudo pi ene wo akache 21st kene no wo mu adwuma efe ye papa na wadwuma efe ne sayonti no abasobodie pi na wa sheta Ghana memo 15 branches ene wo Ghana memo Kumasi ya shine overseas one Alpha Radio no ne ben ho wo bo ase Council Quarters Court Junction wo Accra Drumming Market ube ho no Sunyane Nkranza Tachiman 21st kene kosi nye minie 0540 311311 0550 311 0540 311 na ye kwa kope bibia penum a emizo drink ene 5G meza odofo aponto abadinto no baby anipa boademu na ye pe bibi afo ye minim na hoden abade 5G meza ene mizo drink ena amanfo dodo no ani edaso na se open dodo atode manager Daniel 21st clinic ehwa overseas because supermarket sister sewa abawa anomanyi post office ubenya hono ho sa ena mama Esther Atcom Royal Ventures Baptist University ubehuno na wanya miso ene 5G meza ni bi na Sachi Enterprise no so ewa safo abinchi wane VIP no ena edi enhwe ni mu ye kwatwetwe komo emra sesia hello Dozo Pani pa impomte say hello nana impomte say no wani na so dia ka ni nana tontonie Mato say nana tonto hello me pa cho nana tonto na ne ka say to you o say Abaso no nana wadawroma ababa wa obe high dan e wo fie ho wo high free ahenkan ho no Benis panipa wadawroma hu komo etesei unim ababa wa no Abaso say ababa wa your friend Benis wo be ha dan wo fie ho no uni no Benis ai baba wa kokko fefefe bi ababa wa kokko kese fefefe kokko na wadanfo ahenkan wo fa dan ma obi ahan fa sika mreo dabi na wadanfo ahenkan no fa dan bia ma hai wo fie ho wo so fa dan ma ai obi a wo fie ho a wo fie ho bantoma mi fie ho ai wo kai so oba ya dwumam ha woni agya usu be hia ye e ka sa obesere o ye ma emere kakra o kai ya no kwe na sesi ya ni sika na bedi o sika no da be na de ba ba jo bi sika me di mo wan sika me di mo ahenkan so di sika na ma wo na tuntu ya no kwe eti esa baba wa ni sabeda kan sika sebi da ba ni no aba wo so ni me
na sesi ano ahenkan no eye den na ahenkan tumi ede dan ebe han ewo fie wuti na mejo no mitie o me na mfie no ena ahenkan na me bebi atena me ma bebi tena no ada mi no da ho ewo fie o ena nkofo pedam kan se wo hweso na event wo de dara ma ha o vertical mremi eni kono a wo de dara ma ha no mutiti dan mu a wo di ewuska amame edi dara mi no occupy o di wuska amame edi say ayenka no woni wo mu na negotiate na wo fa wo wajiji wo musika ena o fa sika na di edi mi de minimum wo we because me na me dara no enya ayenka dia die say ahenka wo we udai ahenka wo we ka mai na ze garo na ayenka number nana wada roma o kai so ba adwuma ha ebesere se ye ma abre na betua sika no udai o kai se wo ba adwuma ha ebesere se ye ma abre kakra na betua sika no mi betua sika na betua sika mi da na obi onkofo go sia anya nana wonim se o record ne wo wa betumi abo oni agya usu hia ye no nana tie anya hurehu na mesrawo ye de ne die ma de ne die sefata no nana wada roma tie me ye de ne die kese e ma ho efri se ye de ne die ma de ne die sefata no na wo ye pani watumi aba ye wo fese abesre brese ye ma obre na henkan ni ho wo betua na de one ye be kamera ye bebo wo ne no ama wiase nyina tie ontro eno no kura wutwa tie upa chama mna event SOMPA wo ne bakro na wo se me say obi agin sika dia wo sa ne bottom na me ba betua no ale sika no kutokuta na mtubu na any producer aja usu ni nkomo me fra onye na aba aja usu din no kanta kraka ni nkomo hello nana hello nana aja usu ni bajo wana mne ka say aja usu na one ka say aja usu design obade adom na won so anumre de boko eye enkomo last o buy office a eni ebedi ye na ye ka ho asem but aso aja usu me buy no muna me invite me seven na SOMPA na me din aba na ma me chire mu me buy no me chire wo say ayenka na me man dai ma wotina mu enti ifio adano mienu eda ho am ka ayenka se won fa adana ma hai na on fa mremi ampa no enipa no bae no mi woni pa no ama wo de dano e ma wo mu o de bremi enti minim se won cha nkofo no aka bibi se o dano de ma wan ga wo di dai me na me dano no eno de na wadaro ma yemre nti eno de wo kai say wuji wo be stress say ma yem fasem no emma radio ni TV ni so na yemma wo emre bi na wo be ma ahenke ababa betua ska no kai me ka che wo say munya abotre na America ahenka no na oba betua ska no ampa so ahenka no me hwere che kwa renge no ama wonu no fane abankati na miye hine ama abankati na miye ye ene sama no akasa ene ni sika akasa se o ton sa se na o da bro na yem na me na ko ton sa na me iska ababukia na o kai se o ma me ne oba pani bi kasai se ni nua ba no nti e ma me ne ye se oba ba betua iska no me ma oni ba ne kasai ani se kasai oni ba no e abankati nyamie ni e ma me no abangati nyamie ni e no ma me no e ma no kasa ye no wo mu guso a wo mu ni ma na kasa ama abangati nyamie ni ayi abanga asase mu bi sei won ton no fa ma no enti wo ni ma na kasa me ne men sanim wo mi le me dan na e wo e da no mi fiura ayanka woni fiura eno de ya we say ahinkai no if you know enemy dia na mami misa efri say o ma me ne wan kasa oba ha enna o ma me ne ma me no so kasa ye no edi abosome say wada roma wo say efri say wo ba ye office ya say ebe sre da say wo be hwehwe abrante na ma na betua sika no a later time no so ya wanya sika ma na ma me ne kasa ye no edi say
Say, them fans are very busy, you know. Ebro na kan kwe wa ebro sa se bro sa kwa no a se ma no ma me ka sai e na betimi de ma me no ba ma wo because I can no nana tonto when on say wo ka ho wo ne abayo yin wo ene nana ahenkan ene ni nua ba no ne ya ni yi pe won sam a wo be ka na ha se no recording bibia ho no mo won sam ne ya ni yi e ma wo sre se wo pa chaw ma ye mfa sam no emba radio ni TV ni because ahenkan wo ye chia me temi be ba wo no e chie no ye mo recording no china ye mo recording cha mini film ye mo recording no china sabe producer nananum bi egu omo ani mu ase ekwa bi so nananum bi guni nananum ani mu ase kwa bi so papa me ka say apenda bi no de ba office ho e besere ye me ka fe na manya story no what am I say na ye musa say dan mienu ase o de ma hanya wo de sika ne bere wo no ababa wo no na ni sika no ya tro ne din aguso ana a wo si ni sika medi ho ade na ye nipa ni bi nka no kresa no okay omna samwa for sure minim de eba yeso otumfo wadwuma ye obetu omo sha ye ne ya adwen otumfo bebia wo bia ye hirawo pa ye no ya adwen na eta wachi obetu ayemfo na sha na we imso obobi so ansa na aba na sante kase na nabu ni ketema na tese wadwane ka chiro hini bi se wabu ni ketema wadwane we ni watu pia fa jan ai na tese wasa bu ni ketema okọ ti ya na yesi na natu kwan ya ana na bu ni ketema nya sante kasa wadwane wayi hon yeah ofo so de pese kanyanse na nse kwa ye bi ase yeso hini bu bi ansole akwa ba kwa se mensole no be antena se obi antena se a do time nipa ni abrewo na na ba obi ansole wo se mensole ye ko mu an e bi so wo hini we afa masase bisika wo mensole da hwe a do time bi ofusu ya na kwa yi ase na ye bo din na na sama na e ba na wo chi o hini bi a wo se wo na de bi te afidie so na me fan tra video so fan time me fan tra video so fan time adu time hwe asante on ye culture efe asem we on wa wo si wo ye ohene a wo te sa na jema ho wo ye ohene na wo di huni a ye babo wa baso ade a na tonton edin we na tonton je wan ene hwan mo je fa wo je ahenkan we di ekuta mo asante mamu a ye ka ahenkan se ye ka so bi ahenkan a that means ohene abakan ana ohene kuro bi no wo na di kan eti ye ka sa ahenkan enye di ketwa e wa asante mamu a tonton so ye di kase na de ototo papa so ne na me na da no na ye nim se wo na wo da wo kura wa ba office abesre ade asem kwa na ekwaso wa ba besre se ma ye mfa ma afidie ni TV ne so ena de on ye camera ye be bo ne voice na china so re o su kura wo ha wo kura wo bre ho dodo ne voice wa hwe do time ye besre na nanom bi we ye kan wo be hwe na ne wo fa asefo bi ne grafo bi ntwa na mo ntia se na ena wo ta fidie so na sebe ma me ka sem cho akodai abo bretiti ne rediem na de ba sem na kwasi he utu yas Ghana na akola wa mo bre yesu a na nanoma na se be ka se wo mo ne bre yi na tonto na de sem na kwaso yi ye be sre udi apiem hwe ye wade bi wo ha ono na se o sa ye fiebra udi apiem ye se akola ne be fa ofichire na se wo ebubu akola na enyo na aka se wo ne munku no na nso sabe wo ye hu bibi na ka se mu ekura no empadifo madaroma tio asante asem na yaka no petro madaro mo wasem no me kura me ba besi na nso no nipa no na ya fa sai ahenkan no still kura bia menya na ka efe bana na wo sane wo ba abesre ma me ka sa se mi donya me efi na krom wo asem beba wo fi se wo ba beja asem no wutimi nka ma ezia asem ba asante fo ye pesade no asem ba se na ma tututuma ena wadarama magiatum meyan edu dia na ya be kamera wa efi na krom mi ka bibia se asem si hanom na se wo fi se wo beji asem na ko na ntimi nka jame nka asem asante fo ni bi ebinum abufo makama hwe ma me ka asem me se efi na krom asem wo ye ne mumo ne date to asem wo ha
ni wo bi ba se wo be yi asem na kwa masa ye jama wa ma ye ho ntoyen na fe de abre asem a wo kan yoyi asem a wo kan woni ye kamera o ese onsi akwada asukọ do media na kwasu na no no ya ka we nkoa enne so san ba ya enne so nkura mo bo se nkoa na modi o mo putu ejo mo sika na sai wa he afa na esi etie ze ne mase we eni gwasesam ye to asase ansa ye to bibi edim gwasesam ade na kwasu ga na o mo nei media metia se wo na tonto asema wo kan se ahenka ntimi de edan bi o say kwaku tie me o say ahenka ntimi de dan bi ma hide kano na wo ababa wo we sika no ya tro de egu ana ahwa ba asem eti o penifo madaroma minim o de sika bi abrame de na nsu bi na nya kura sika ana bi ani sika enu a akwa wo kwate afio won kwate afio edi na wo kan se ofie no mimi fie fo so fie ofie eti ye kese mesesa nka okura no ba ya besa zogu so sika 30 million za sai no o kan be bo 30 million ye sanku ana na mwatra wa ma mu nsam wei wo fidie so ayeka nim gwasesam nim gwase wo tie yase na wo sasa bro ba na bo mu sole na wa sole me ko sole akwa yeva na tonton ba se mu sole ha na daroma kan I know I friend say recording no o me mo o me body asena sam kura omra won pa be sam kura no ne ahenka no nkotwe ayo mumie na aka na man kan show sam si jaka pin ni jimen ne ba ko na ba ko jimen na ba we tu planting no ma ye no ma jakura sika e da sam na pesa mo twa wo Ghana anakuma sia okay katakaka wo fa na to fa sika na uram sima mienu pani enko homa so wala roma asem no yetiawa on say edru ba bi ada bia me kasa asem we say enkane no se yekasa obi yo hene ne so kwa buchi kura na odu embassy won no a ye nheda misa na sem bia because oye nipa menka ne se ne hote enkikawa bia agede eni ne ho so on ya mecho no enti se wo si kromu a wo pese be wo pe wo mo a enkikawa ni wo mo a boni bia ni wo mo anka wuyi wo hene na wayi sofo so ahu ebi a teacher headmaster bi wo hon manada na ka ho because krono letter bi ba ono na ye den e kai enso ene no sankrofo we mu na omo ho ye den e ba asem wo na tontoi wo ba ha sei e be sere se won sada wo sayem ma ye nka asem na de wo ne ye kamla me ye gia di se e ye na tontoni ahenkan no e na aka bo maje ma me ni sika tie e ye na tonton no wo ne ahenkan no we na ni sha ahenkan no me je me gidie kire me pensem oba office be kan ye no ene ne net all ka no nana tonton no ni mu bi okay so an enti mesre ya ma bro tie nguro kaka wadawroma opem so otumfo ose tutu a wotoso mienu nana me bo odin kasa ohene bia sebe obeya ade a ebegu asante akonwa ho de nana na dawroma wonyini firi ono tantantanta wonyina konwa medika ka kire wo se ensuo bia kwobo pumu a na nsuo ni di ayira epudin kwa na yebo yedu ohene bi si so asantima mu ase ya ohene ni di ayira o yedu otumfo di na yede e bata ho no eni nche ne ye kase wo otumfo brempon ye firi kumawu ene kro asanti kroma se na du ba bia ye hwe mahinfufuo bi ensai ahenfo a wo mu odi papa ye hwe mo mu se wo mu din yo se de sebe ye beka se ahenfufuo bi nye no eye den ya papa ye den e wo mti emla so se na otumfo asantima yura wona santima ye ne dia wo yin katebone no efiri ho no mo e ma ne kan katepa no na me da ase abroti asima mienu ye mfanko ye ofo so be ma me ndru sima mienu kura na ye ka kire ye hemfo no binom ene wono mama ahenie enimu agu ase ewa asanteman asana asanteman tem ase no titru no yesra wono mo se we de e ka be ya nkomo ma wahene e ma me wo wono mo konsa ka be ya wono mo akasa efa wono mo timbrase na wono mo akasa nwro wo mo na mu mpaboa ofo so be ma henie yade ye ntoto na se wa ka ma mu ase nom ye fa akonwa ne ho woti akonwa so a esa wudi akonya ni na ade bi ma eni die ni bi ma wo hene e ma ebika kuro wura anase oman ni wura no na wa wati akonya so na se ne akwada bobo nsa we se atiti ni bo wremu na wonya sika 3000 Ghana cedis na wodi abrewa mo wodi ene wo sa ne ye kamna do fo so be ma sa wo to so nso na de ye ka kira wonom ebi ahemfo ni bi fo wo ho a
one of the Akonya so mufi say bi obi antimi nka one mo hwe ye ka cha na tonto sa woto sonsora de na sa wantua a kire breni a wo apemle e na beba beda wo ka ye ka cha se nya to a enya ntua one mo na ka sa wokotwa udua e wo wanza mo na sa wanya ntwa wo pieto de enka ho eti won fo baba won sika me na wa ya nim guase e de ma no ama bia ka ekura wura mecha yi opem so krampo de wa ye no e fo so be ma enya de a wo se ye soso so e ya de bia ni enyan a bofuru nti no won hwe fo de sefata no ento na de hye no sa wan fa hye wan banyi si afrito wan hwe ya ba bia be kwa wie no e bia no so anya na ni kante no ye ka nche ne wo ma na kan e benya asafo ye bu ni be ye nkana sa dro so ba je wo a ye si atere mama me fama no si atere okay enuti se wo nana tonto wo se wa na wo si o wanu mu asem na mebo bia kan kire wo na anwumire se ahenka no timi de dan ma han di sika no bre wo de a ababa wa sika yi ewo ho tuaneka ne je anim guase no eni anu yiye no se wo ahenka no timi de dan no bi ma hai no de hu sika bre wo de a ababa wa sika yi ode ma wo no ye ntwero ne din wusu o enti so de bia bre wo de ababa wa sika wo ho ahenka ni honti no ena wo ya yagu nuso na ahenka no okumase ya ya eno ti de owusu kan na mefo aso se mu nyina mo ya akwai ena nananom mo anim guase mu gu mu ho na kro bia sante kotoko hene santema euro nyam kese eduru ba bi no ka se mo fa mi kro ntume ho a ne ye woro mo pabo a ohu mo ba ya na mo ye omusom no wo hu ye mo ba ya na mo ye ye be kwa kohwe ohene obo no so akwabo ahene akwabo ahene ne nana ene ne chiame ahenkan no na tontonu so tontonu nso so ye ohene ni bia because no nso de nana tonto omu nyina wa ahemfi oba minimum no okay no de wodi animu na nkasa no wonnya niam na won kakasa bia se bia be ma ehoro ba bia na se wo mokoye sa no a no mu gu asante animu ase ya nya ne sa ohene bi wona akobi hye na se ahenkan ni nua ba no omo so omo ye fake wo kese pa o omo fake wo kese okay enti ya besere na na ye bo ni din no ne hu nipa na ye sa de no yesre okay Dankaba complex wo boa madwumadie ekoso kama pa sana 3A ba center wo de 3A co capsules abadwa so DMB Dr. Mahmoud Bawumia ono na empempi no edawuku adabia no ne mrantie no beche ne bobre na yefa Ghana nse ne sa no nan ekoninsian so Terawan TV Kumase Terawan SOMPA FM ne SOMPA TV sunyane ene nkranza nyina faso kama kansawa edafiada Canada Japan ne koda no beba no nan koni no sia so no SOMPA TV SOMPA FM SOMPA nkranza SOMPA sunyane nyoma be kon kan pa 0551 0551 931 0548 931 hello baby afrefre udin hello baby afrefre udin but I'm very interested. Yentio. Hello. Yentio papa ni. Pacho nana no mesana baba ni ziga mama. Nana yo na fine. Okay. Hello. Yo. Because Ghana na ntio nkoso bebre no. Ye na no mbele mu ka ho. Ene mo sa ne mane foso no. Nana wa ji ababa wa sika baba wa bakra no na so na wa ji ni sika na wo yi sewa. O ka sama sebe. Dia kumato yeng beba no. Wo te park na kina. O to do abode ba park na so. Enye fine. Mom. Okay. Hello. Hello. Udi baby afrefre. Tumdindi kuwaga. Kwakwata. Okay. Wada uruma yetio. Oh. Hello. Hello. Udi baby afrefre yentio. Mo ko ntato fi da chamo so. Yentio. Oyena mo kana asemu. Ni ofa no ye nyameli abiankese no. Ofa no mo zero ondi ni huni because oyena no wo so fi so mo be gba de no. No di ni huni pa. Chidom so ko mu no wo. Wa du mo campaign no no wo chidom so omu fa ku trade campaign no. No si so fi si aga no de no. No yo di ni huni. Nti mo mo fa feeling ke ka bia entika abiankese afonya no. Na yo oyena ni oyena ja
On the war to yes, one more brankese. No, okay. Okay, omono. Okay. Point of correction. Atiefo ntini anakwa bohene sebe onye boni bia. Oh yeah. Muntini ye pa. Emmom sankrofo ya yebo mudin. Ne chiame. Ha. Nemo na nakwa bohene onye Debi. Obi anta again. Ha. Enam na naso kwa ne betima yedan. Ama sa no ma. Na nakwa bohene din boni. Ne chiame asem na yeka. Eya henkai asem na yeka. Ene na na tonto. Tonto say Yesu Kristo ta manatale na. Ye twene su tonto. Okay. Yes wo ai abrepo jansen atwa luto. Sao. Afra luto sika na de beba. Okay. Mami tia ye fa tonto. Ofoso ye di tonto si asendum na yama radio asem no be akokkodra no. Mary Adwa Sapon e nurse e Joy Community Hospital ye no e wo Mamponten enne e wa wodan ma happy birthday yakopon koso enhira ono mu nimde ene nyansa hunu mu esi ase be ya udwumadie num no bibia be koso no ma brabo mu koso nso enye wo chefa omma wo ahoden ene apomoden ya dan kwanso no wonsa ebe ka atwa to nti ye nyina ya se happy birthday to you Mary Adwa Sapon ya so abusiafo ye say wo pesa wo de wa asem eba Asem Mpe Nipa Freya Mano wa bra yes sorry 0546 883287 0546 883287 and 0243 58 another 5878 0243 585878 and 0552 095593 0552 095593 mu bia be free bia na busia ya beje oso no ya pewa asem no pomasi bre e dia modon so memu ebre na dru no. Okay, eno tie beka kire ya dofo ene ahwefo nyina se papa wati moro ani no sese kwan na bi ntifo asem bra ye sone so ne se ye de koma papa no na wohwew ema unya asundua ye ne kwa kokoma na nyoma akonkai pa na every next week iko no moro beba beda se chenchirenchi pa abo afidi wi so na ya dakupo twedi ampanse firi ho a na ye de na ase no bi enso ama ye papa obua ema ye timuru ani no efiri se ono a na muru kasetia no ono aso na aye ya dom na wato anani no ade amayen ye kono eye odo somimu dwumadie bia amanfo twai papa ye fiti ase na amanfo siresi die kire no odo somimu eno ani dwumadie a ye so ni konwa so no adruso sabre no sexy voice no ya na no odin ano odin papa ofoso aboaje me ne mapamfo yakramo yeko long time